The Lord Almighty says, "Give careful thought to your ways." Haggai chapter 1 verse 5. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Follow God's Way was written by Karen Huang and read by Tony Collier. Haggai chapter 1 verse 1 and verses 5 through 11. In the 2nd year of King Darius, on the 1st day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jozadak, the high priest. Now this is what the Lord Almighty says: Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says: Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, because of you the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. I called for a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces, on people and livestock, and on all the labor of your hands. Follow God's Way, written by Karen Huang. Ken avoided the migrant workers in his building. Their habits and way of life, so different from his, annoyed him. One day, however, while Ken was praying, a thought pierced him. They've been your neighbors for years, yet not once have you shared the gospel with them. Think carefully about your attitude towards them. Haggai chapter 1 tells us of when God confronted the Israelites with a similar warning. Give careful thought to your ways. After their captivity in Babylon, his people returned to Jerusalem, tasked to rebuild the temple. God had moved the heart of Cyrus, king of Persia, to order the construction and provide funds. But after the people laid the foundation, opposition grew, so they neglected the project for 14 years. Through the prophet Haggai, God told them, Give careful thought to your ways. My house remains a ruin, while each of you is busy with your own house. God was saying, think carefully about how you're living. Are you doing what I want you to do? God disciplined his people, but when they resumed construction, he encouraged them. I am with you. Do not fear. And the temple was completed in less than 5 years. In what area of life do we need to give careful thought to our ways? Let's ask God to show us and help us follow his correction. Let's pray. Lord, help us to carefully examine our ways and see where we've drifted from what you desire. Help us to recognize that all people are dearly loved by you and in deep need of your mercy and forgiveness. Fill us with the same love for them and a desire to share the good news with them. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How is God's way different from yours? What things do you need to change to truly obey him? Omasubam la otil kmo angal ka selam el endim el ya dalal matamal mar adalo mo karo rangal ka agiril di mga adu rangal ka rabe ka club say angal ka selam el ngarinya vingal el sabe el reng sa ngari dalal along at adu urangi madirek amadalangal ka mangmaral mo ngilomes rabe ka club say mangal ka sabe elomes ram dalal selong at adu urangi
Omsuba mla otilk mo, angalakal mael, dalala mga adu oringira veke klabselo lisak yo mokorol de swel, yo mokotraul de swel. Sellebol kotel skula angalak, dalala mga adu oringira veke klabse, alam sela angalak at karak me evel buil, ngarbab, atom kasiuringi mar bevirar ngalak, dimle aloit, dimla ka longot adu ortira darir, ralo mokorol ortira veke klabse. Angal ka selam eleng walba aaut tialp tadul. Dia kalau dengar tokoi raklaat, ma dia kalau dengar ungil maknit laklaat. Ngokiu osis akrau alelak langar rangalaka, ral meel maral moklol ad, yang alaka subak ntil maklung yolelak laat, alorail moklol ad. At tokoi lo subang alaka, amot tretelel, emok seringi, alorail moklol ad. Armaduul ngalaga, asuba maknitel teletelelak laadal ngalaga, emo maklol ad lo bult, emo ngil ad, o emo ngil ad ratarak labsay. Ang ngalaga, am elel ba aawap tadul, el diakalo danging rangarak laad, mangalaga selam el, adalala longod adu uringira vek labsay, akot, alda du loreng sa ngalaga, el dirka ngalaga, lomokaro rangi, omok tralam selangalaka ongerung adala langal kalongot adu rangalken dia kalau dengi tokoy ya tigingel adalal amot teletele la tigingel angalken aloran moklul ad ongeve aungil alda adu loreng sangalaka dirka ka bolongot adu ol nga seurarangul maudo swelangalaka mangbo olelak loral moklul ad dia kan masabseb karangul ongewang aungil alda adu loreng sangalaka edirka kapolongot adu dalala di mga adu oringi aol nga seorangalaka mendingalaka angalaka eobokot taul de swela marangul mesaungil siya singraklaat mangmaral moklol ad aldia karangel madakterra sekada eldia kan marudrar ad madia kan madakta sekada angalakal bol maknit terengi amo botoka sa arel emo botoka rangel matakter rase kada angalakal di eloy tel dia kaungit tokoy maalda duon morengi al ngalaka amrail mo klol at al madakter aklaat eom tokaраklaat mendi mol siwek ebli laring ra aklaat ringi raklaat omom el lo ngalakal mikarel ngalaka di mongod adu rangalkem klaadar til mongil makser til mongil maul da kiara ablul adra ul da suid marandil mongil rungel aul tuil rokui aul da swela ngalka maptalula ngalka ma abadangel rokir mablul adra ngalka aul tuil aungil al da adu ul morngi al mael eloral moklol ad rabe ka klubse ya gida motletela mayol الألشيس لو يغلو April دوري 2026 ومشاهدر الألشيس تقدر دول أموريا التوتاو 5:58 AM أو 7.5 يغير دول أموريا 12:55 PM 2.5 ويروك دول أموريا رقبسيجي 6:46 PM 7.3 ويروك يغير دول أموريا 12:50 AM ملايمين تسوال بقلوسيل مو 3.7 بويل رقبسيجي أتروي بغابويل
This is a Republic of Palau Ministry of Finance, Property and Supply Division public notice. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply 3 each SUVs and 1 each flatbed truck for the ROP. Specifications for needed items will be available after May 13th, 2026. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940, phone 680-767-2552, fax 680-767-1016, email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by CIP account NTWN CIP Admin 2025. Invitation for bid number IFB 17-26. Public notice is April 28, 2026 to May 13, 2026. Bidding period is May 14, 2026 to June 15, 2026. Opening date will be June 16, 2026. Proposals or tenders must be submitted to the Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on June 15, 2026, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Invitation for bids, April 20th, 2026. The public is hereby informed that the Palau Visitors Authority will be soliciting sealed bids from interested buyers for the following: 2006 Toyota Light Ace 2-door flatbed, silver. VIN number KM70-1004534. Mileage 115,887 kilometers. Opening bid will start at $500. Purchase will be as is and where is. Bidding period will be April 20th, 2026 to May 4th, 2026. Opening date will commence May 5th, 2026. For more information regarding this notice, please contact Schechter Hector, Procurement Officer at Palau Visitors Authority, at telephone 488-2793, 488-1930, or email schector@pristine.pw. This is a Bureau of Human Resources public notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide consultation and deliver a system of care development workshop. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be fully funded by the Health Resources and Services Administration Federal Fund. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on May 15th, 2026. The solicitation and bidding period shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days, as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on PalauGov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2026-32. Public notice April 30th, 2026 through May 14th, 2026. Bidding period May 15th, 2026 through June 15th, 2026. Proposals opening will commence June 16th, 2026. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmuth, Melagyo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org.
This is a Bureau of Human Resources public notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide alcove model workshop. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be fully funded by the Health Resources and Services Administration Federal Fund. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on May 15th, 2026. The solicitation and bidding period shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on PalauGov's website, www.palauGov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2026-33. Public notice April 30th, 2026 through May 14th, 2026. Bidding period May 15th, 2026 through June 15th, 2026. Proposals opening June 16th, 2026. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmuth, Milagyo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. This is a Bureau of Human Resources public notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide an autism spectrum disorder workshop. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be fully funded by Health Resources and Services Administration Federal Fund. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on May 15th, 2026. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on PalauGov's website, www.palauGov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2026-34. Public notice April 30th, 2026 through May 14th, 2026. Bidding period May 15th, 2026 through June 15th, 2026. Proposals opening June 17th, 2026. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmuth, Milagyo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. This is a Bureau of Human Resources public notice. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide a peer-to-peer youth training workshop. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be fully funded by Health Resources and Services Administration Federal Fund. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on May 15th, 2026. The solicitation and bidding period shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on PalauGov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS
Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2026-35. Public notice April 30th, 2026 through May 14th, 2026. Bidding period is May 15th, 2026 through June 15th, 2026. Proposals opening June 17th, 2026. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngorolmouth, Melagyo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. Subdra Maldila. Tia subdra el top dringa to ormel running in Ariang, Ebiraklai Modet Paules, Rebal Tagawangir Mogul, Yaord or Coil, Man la Miot lo Clolat, Yiklang lo Misangir Mogul, Marcoy Guy, Mason Gir Ebang Whips, Rekemesik Rekemesik Surangel Whip Senior, and Los Mercer Luim Erul Singil along Ewal Buila, April 22, 2026, Mlamotrok, Rekemesik el Morgir Ewal Singil on Emil Buila, May 4th, 2026, El Monday, Magim Subdra Milmam. Mairagim subdra Florence Kragir Mogur, Magalins Tagewo, Mahelen Selengir Molau, Mosubdra that Mangal Game the Alimertel Bula. Agidrigan Subdra Nalgilaul, Dea in Irora or Biar, Marangalgila Molau Ueda, Rairang Rungul, Mosubra Bibirgamu, the Alimertel Bula. Trigan Subdra Bin Scout Anglayo, Mspeda Trier Bibirga, the Alimertel Bula. Trigan Subdra Nalgila Isau Telmang, Lulga Ringang Bates, Madilbog Ibuskang, Madeliget Steve Landisang Oimei. Mosubdra ngal game the Alimertel Bula. Agidrigan Subdra Rut Arar, Madirut Arar Camaril Madalarak, Mosubdra that Mangal game the Alimertel Bula. Ngalmida gip mal Subdra Blarai Belau, Magim Subdra Lul Tarong Elis, Ebirai Belau Anita Edward, Dirairong Francisca Swaladab, Dilding Luz brings Adelbai, Saliang Mrokialap, Mabastor Balgusandario, Mosubdra that Mangal game the Alimertel Bula. Agidrigal mal Subdra Malik Wels Awas, Wadal At to Tog near Almau, Dirau Elngel Losaus Kilang, where there are Raingir Oral, Mauliong the Debra Moami, Dela Yalap Masalo McCork, Mosubdra that Mangal game the Rangisio, Ertelul Mol Sunga Rubak, and the Buseda Drongled. Amalga Gim Subdra Raklai Bong in Mang, maybe Raklai Mitsko Walter, Mosubdra that Mangal game the Rangisio, with the Alimertel Bula. Nort Magim Subdra Arbutura Gedrongul Masahiro, Madin Rabai Baulang Holm, Mosubdra Adad Mangal, game the Rangiseu, the Alimertel Bula. Pelio Agidrigal Mal Masubdra Nalgila Madris, Marnalgila Will Basul Sadao, Marnalgila Messio Rongula, Mame the Alimertel Bula. Agidrigal Malongitter Trigger at the Mamma of the Almzon Clear, Emlarmeng, some Motan Mame the Alim. Diragal Marclo Aserep Toramasang, Mabolats Emelme, the Latkarang Longoa. Kumal Masulang, sign at Turmel running in Ariang, Ma Ebiraklai Modet Paules. Tia Subdra Maldil or Tobringar Irikl Henry Tagesi, Ya Rabital Velur or Coil, Natibu Wel Macreos, Xaw Noas Araimul, Sarbor Denismad, Malits Lator Sanosagurai, Mam Asel Ebirai Dikla. Helpmo Abu de Targit Rekemesik Surangel Whip Senior, Am Loramang Lulungul, April 22, 2026. Malwaiseng motor kakla Maldil el Morgira May 4, 2026 el Monday, el di Morgira Blara Inglair Ablungat Pang. Malwaiseng im Subdra Admam Marbebir Mam Marangalgam, Mek Malolangit Maim the Rangasir Tialsil, Sera Targidra Obogut, Rekemesik Surangel Whip Senior, el Madibus Adrongled. Bangiwala im Subdra Gal Happing Ragasaw, Mosubdra Bibirgao, Agidrigan Subdra Gal Marlon Baap, Mamarchi Baap, Machinebra Baap, Mam Kaspusubdra Adamim the Rangiseu. Agidrigan Subdra Gal Carla Siang, Kaspusubdra Gamar Bibirgao, Emim the Alim the Rangiseu. Agidrigan Subdra Gal Magdalena Gauru, Mosubdra Bibirgao, Emim the Alim the Rangiseu. Esaragim Subdra Gal Raseng Ignacio Anastasio, Mosubdra Bibirgao Maradad Marangal, Emim the Alimertel Bula. Agidrigan Subdra Gal Justinar Marui, Mosubdra Bibirgao. Posisul Subdra Gorgao, el Billy Quartey, Mahanen Orebele, Mosubdra Bibirgamiu Marangal, Emim the Alim the Rangiseu. Posisul Subdra Murangol Bas Silverius Telei, Mam Asel Ekeldil Agemi Thomas, Mgas Subdra Longal Maradad, Emim the Rangiseu. Iragim Subdra Gardi Alul Alonskiota, Mam Aseldin, Eolingitum Lo Subdra Bekeldad Marangal, Emim the Rangiseu. Agidrigan Subdra Nalgila Belelas, Magali Lapsis, Rangel Tour, Mosubdra Bibirgao, Emim the Alim the Rangiseu. Marangal Gilam Ner Irikl Sagurai Belas, Bagal Correct Pelelas, Mosubdra Bibirgamiu Emim the Rangiseu.
Marangal gila di rangayang coil, rangal gila tiungil bemert, rangal gila ya orabital belur ort coil, rangal gila sadariat coil adalbay, rangal gila Christopher coil, rao ip coil, mosub dara bibir kau. Rangal gila o it makawan minari maolar alul ko mosub dara rangal gime indakaing iseu. Rangal gila Pedro mosub dara rangal gila alsaw kaul Harvey tagesi mosub dara bibir kamiu. Makawan ngiro irem asam masang mosub dara bibir kau marangal game me imda alim. Ultuy raklam nga tilasu dagi mulbes ang klem lakabol makita ngum memeim da ang mga trir ang ngalgel ng kaltargid Rekemesik Surangel whips ertial ulbong sils ertir matamarir bato ka alsang matret mokom di mom dangay edit kalat karang lungu kopmal masulang yerubak lolmon lumkal tanga tergid rokuy sain irik Henry tagesi maya orabital velu erdo ort coil Tiasud Rekemesik maalda du ulol tobdringa adal velu Kalista Joseph chani yao ngir ongor droteo nangata Advertelwang Charles Obiang, Deofanus Isamo, Marisong Denis Rungul, El Morarogul Adril Ngarang Angal, Babaldab, Orior Mayoldab, El Kmotargid Rekemesik Surangel Whip Senior, am los Mera Wednesday le April 22, 2026. Akamal Dilel Maaldado am la Motorok, El Morngina Mandel May 4, 2026, El Di Morngina Blarang Lai, El Ngaram of Ubel Rablur Pang. Morngia was El Motodra Surangel Supercenter at 10 AM lol Takrar Adal Morakamal Dil. Mga along agim subdrakal dilbukot mateskang, trisyang ilatrang, mamosubdrar adad marangal ka. Ngararad agim subdrangal gila diraklay rungula marangal gila orakoteb. Agidrikam subdra Esther Talams, ngira oteot Caleb Udoy Jr., ngira tangadik Wilbert ngira kamrang marbebiringi. Adal baray ati Dwight Alexander marbebiringi, Marta Marcil marbebiringi, Chan Tarong Jr. marbebiringi. Mkas pusubdal bekla ademim dalim, metakang isurtial alabula maaldadu. At pangagim subdra silas ngiraramyang, matansi ngiraramyang, masubdra bibir kami umarangal ka, emem da kayong isew. Maramlungoy gim subdra ngalgila isawa si Shore, Margaret Rungula, Liwen Siro, Maggie Antonio Mamarensya, mem da kayong isew. Agidira kam subdra Corina Rungulbay, Mamaurin France, mem da kayong isew tel albul maaldadu. Imilig agim subdra kalkrakri ay Samral Samsil, marangalgam na Alvin Malosi, Malgarbes Kabay Siksay, rangalgila ngiru albat Siksera Aldrin, Wilfred Madeo Linda, mkaspus po da mem da kayong isew. Kidrikam subdra kal lahay na mamis marudam moltung radal mi mem dalim edakang isew. Balagayo kayim subdra kal beti mo ngami mo subdra bibirakaw rastu alyaw marbibirakaw moltung radal mi mem edakang isew. Hayra gim subdra madangasang Rekemesik ebiru song yuskot altoy o baat kalawal bay olgrila iwong BS o mebail Basilius Deborah Alibosang Barangalgil Uway Hidemi dos bangira yool adirangas among lay en rungulbay ur o ip liya sa kumakyota Shelby Masami, Kalista Ngiranmaw, Dirulang Violin Tamol, Tatangalil Rungul, Dana Chinti Timla, o Obyakar Marbebiringi, Chakwini Naruo, Yorang Brigul, Ong Etiu LSR Surad Mangalgel, Delegate Stephanie Omlay, Yor Oymay Daniel, Masubra Bebir Kamiu, Omgatal Balayok, Gililaw, Matarkarang Ames Balayok, Maria Tuti Mira, Anchi Tuti, Tasha Napoleon, Levelin Rungul, Tolintel, Indira Tel Paloy, Along Tel, Shelly Siksay, Marcela Spis, Irang Rungul, Maspiger, Royce Ayoychi Arurang. Aruk tamaw lang imsudra rabal tagawang irmukul, ingirikik lang lomisang irmukul, masudra ru liw marangal ka. Trevor Michael Mutok, Kennedy Mutok, Mac Michael Mutok, Morgan Mutok, Ralul Ringang Bates, Ongayim Captain Arvin Ramon, Lamaro Olel, Fernando Hui, Lloyd Kui, Magay Siligwi, Chan Kennedy Maelwinski lang, Kautang Vince Playok, Iadrabok Kul Norman Ngiratabo, Senator Mason Ngirebang Whips, Rungul Ngirayool, Sim Ngirayool, Legislator Roydan Rungul, Collins Takeo, Chan Tuti, Larry Tuti, Mike Tuti, Davis Tamtering, Carl Skilang, Ernest Skilang, Ralgila Herencio Hotel, Rasangay Masasu, Omigol Igartang, Singewa France, William Mates, Wesley Mates, Tolay Elibosang, Ashley Etpisong, Carlos Etpisong, Irvin Dwight, Willis Marur, Manik Marur, Mosubra Bibir Kamiu, Kadwin Philip, Masubdra Bibirakaw, Warden Siksay, Kadul Siksay, Howard Uel, Hanson Uel, Charles Ngiranmaw, Jackson Regil, McClinton Freeze, Gaspusubdra Bekla Ade May Makaing Isir Tel Bula. Orioragim Subdra del Bogot Christina Sali Marangalgel, Tosco Arbadul, Senator Rogbay Kikuo Inabo Marbebiringi, Tiratublay Devi M. Ramangasaw, Mlay Paulina Tuay Marangalgel, Teodora Sibetang Miguel, Masiska Wataru Marangalgiw, Corete Williams Marangalgel, Umal Miototlor Ad Marangalgel, Kikuwe Mates Ngirangasang, Evil Abas Patildes Olawal Marangalgel, Rakosue Uegi, Legislator Nyo Uegi, Marangalgel Aiblay, Kladik Marangray Sirimir, Marangalgel Marbebiringi, Pasilisa Ginto,
Ebiledil Caroline en Takada marbibilingi, Olivine Joseph, Chanel Oywarang Joseph, Macholin Motil Joseph, Israelaya Oraklay, Chabanaya Okray, Rangilam ni Adal Belu, Philip Klolubakra Oreng Philip, Mashermain Bitlaw Ligeda, Mosudra Bibiramiu, Turang Ad Hasinta Nangata, Taharwe Nangata, Dilolikong Tering Rangas, Melanie Islam, Doris Ito, Oidudul Siksey, Linda Maigol, Berin Mariur, Dilbos Uel, Chewin Umang, Damiana Maigol, Colebrang Maigol, Kalalbay Tablak, Shirley Esuroy M. Sangbaw, Lebong Walter Miguel, Ngirak Rose Raura, Janet Tewood, Chinit Rebes Ito, Jennifer Ngwal, Dilbos Sherry Sisyor, Mlami Ongino, Rina Ongino, Kokoy Rungu, Lerangal Rabenhart, Paulong, Mrado Rabenhart, Makwindi Rabenhart Abodey, Wendy Baulong, Sarah Kabokol, Christina Ngiramos, Asanuma Marbibiringi, Ngaloms France, Kathleen Sisyor Marbibiringi, Ann Wakakoro, Bernice Isawa Sisyor, Jacinta Oyama Marbibiringi, Liz Sims, Maria Ardor, Chris Joseph, Molina Skilang, Marcela Olwala, Kailani Kini, Dilob Asamil, Bayriang Sasawo Adalbay, Suset Marilu Santos, Sofia Sid, Gloria Masami, Sabet Masayoshi, Juliet Ri, Shomi Masayoshi, Ana Kotlob, Elaine Camilus, Fidela Model, Johnny Gusole, Tio Sunday Matargona Badabi, Atanasya Sebaklim, Angela Ngiraloy, Rangalgila Kade Oif Ramda Al Julia Oif, Ma Albaed Lucia Oif, Mosub Darabir Kami Umangalgiu, Meim Dalim, Edagangiseu. Ruktama Lagim Subra Thomas Girarigel, Alonso Joseph, Debdebak France, Radosom Latoni Adalbay Mangalgel, President Surangel Whips Jr., Dwight Masami Maruulel, Tony Rimir, Ben Kaipat Ngirarigel, Hector Tatingal, Fraser Baulong Marbibiringi, Riang Yosino, Kustaway, Dwayne Masami, Duke Joseph, Ashley Joseph, Rulo Philip, Obaklol Peter Napoleon, Clyde Napoleon, Byron Napoleon, Ace Kikuo, Christian Isamu, Alduk Labol, Larry Wakakoro, Antiro Boysek, Radis Model, Jesus Sus Sisyor, Nelson Sisyor, Harvey Sisyor, Walter Marier Jr., James Ngirarmyang, Alfonso Nangata, Legislator Chab Kikuo, Eric Whips, Legislator Olgarilla, Cyril Fujimi, Arik Nakamura, Kenny Eledui, Ahas Kikuo, Chani Mongami, Ma Armstrong, Polo de Belbot. Paliliw agim subdro abadra walio Sabet Isamu, Altalat France Belwong, Emigo Sabino, Nora Sisyor, Marchi Vilelay, Narit Rabong, Mercy Sims, Rangalgila Smith Olgarilla, Rangalgila Edwite Mangidarwa, Nginot Pak, Nambert Napoleon, Andres Napoleon, Hayes Kahue, Alphonse Samil, Eloy Samil, Einer Kabokol, Dan Harusi, Legislator Billy Marbibiringi, Dennis Oisoang, Mamadrang Argirino Nakata. Agidiri Kamsudul Marangalgila Adalbay Arway, Rangul Yusim Boy, Werrasomel Benhart Thomas, Robay Mayumirim Leiga, Tangalbad Mugui, Ma Priscilla Swalablay, Elizabeth Redep, Lolo Tourma Udibong Basilio, Mosudra Adad Mangal Gamem Nakangisir Telbong at Sungungal Targid. Agidiri Kamsudra Adrat Miuyas Comendiola, Maedla Roman Redep, Mosudra Adad Mangal, Emim Nakangisir Telgamaldilel Maaldadu, Rekemesik Surangel Whip Senior. Alangaringar Adamam Lord Tak Langclear, Lenklem Matila Suda Ul. Yagik mal ay Mario Lingit Malabal Makitarang Rear, Elmaim Kim Gang Sir Telgamaldi, Lamalda Ramlad al Targid, Rekemesik Surangel Whip Senior. Hindi regal malpto ka alsang eklo atret, marmode alsab inbeng, maldimungil basul, edil kalak terang lunguwa. Del Murreng Sergil Subdas Padela Maldilel, Maldadu or Targid Rekemesik Surangel Whip Senior, and Lamotrok Morgina Mandel May 4, 2026. El di morgina blarang lail ngaram ab ubra blurang pang, morgina basel motodra Surangel Super Center at 10 a.m. Lul takrar adal morgamal diila. Kumal masulang yero bakal Dios lo ngidrogui. Sain adal belu Kalista Joseph, Chani Yao, ang ngiro ongor dora teo na ata, yadar telwang Charles Obiang, Teofanus Isamu, Marisong Dennis Rungula. Subdra kamaldin maldadu lol tobdra nga tulik ramliging ar, ngirigiklang lo misang ngirmkur, yaord ort koil salong sanosbal, yadar adarbeig nasyus ngirmeril, adal barang armatagrang, almasubdra rukul adamam rakamaldilel, maaldadu Rekemesik Surangel N Whips, el motorga klal morngina autoluriol May 4, 2026. Del Kamaldilel Maldadur Rekemesik Surangel N Whips adi morngina blarang laira balurang at pang. Malaway seng spadala rokul at mamra kablirang at edong orang arbet, mablarang armatargang orang armit. Lagim subra ding Lius Yuchin Wehara, dira del bool benitam subda, ngirot tangali Matthew subda, dil sa along Gloria Kikuo, diray erey brangay masami marangalgem, ngiray erey Dwight Masami maruulem, mamarsyano rongula, dir meyang Damiana Sungino, dir Rodel Sairong Yada Marangalgem, Rangalgelam Lengiray Tungalbayel Setsuang Ilmerila, Rangalgelam Le Diliad Antina Maui, Fidencia Tangalbad Maribirgao, Spis Owens Ote,
Maudal at Mitsko Bilamang Rafael, Christina Sumor Marangalgem, sa along San Josepal, Marangalgila Bernardino Rdulal, Raola Arrolul, Matamara Oabi, Marangalgila Mleding Relius Isimang Irora, Rabona Isimang, Marangalgila Fuanis Kilang, Race Kilang, Ma Esperanza Lul, Maches Kilang, Marangalgila Mli Adelbarang Armatargang, Alcaminus Kirmeril, Yadradrabe Ignatius Kirmeril, Marangalgel, Diliad Chuding Meril, Marangalgel, Marangalgila Bernica Umudib, Skat Umudib, Marangalgila Arseniang Iraklang, Dila along isik ngiramur marbibiringi mal miotoklol at marangalgel Lourdes Mariur marbibiringi Ninus Mariur Maya ort koela marbibiringi marangalgel adiungil bemertra aura bidongok la Silves bemert marbibirgamiu marangalgel amli adra derbe merol ngirmeri la sinta dachi mamilan ngirmeri marbibirgamiu matulik ramlig arma evil tulik de ol ar marbibirgamiu marangalgiu madingil Yus Crescencio Isaac meim dakaing seorter albula Lam ngatila subda ulm trigil admam lo digal ndong clear labal makita rang rear emem da alim da kaing seorter bula o malm sulang yero bakal Dios pola makal tanga tergidrogui sign tulik ramling ar tia subda godal to dengeng ikleb albons kumangay adra garoy teruo no buo erablu andru siro i adra club na mitsuo sungyama ongetiu Samson sokaw imro Ignacio rongolbay mas pasungol masawbedor al mararukul admam al nakawdengil adrik mo At targid na nakamasig diri kang madray balaw al Surangel Web Senior am los mer sa April 22, 2026 mabadangin ang ramor game lama trokok lang amaldilil morgina Monday al kotulurior al May 4, 2026 mabadangin la ruba at Tobra Factory ramor al Mora STA Church at Tobra Maraban ang mga lang rablo ng along al talsigang at Tobra Mora State Funeral Capitol Building ng Rolmud malgayok at Tobra Mora at pangrablarang lay mga maldil ang moragit rayita sils Magim sudra at mamregal baluy o langit mkas psubda erter albula. Ya olle agim trigger ruba rogoy. Am sudra ngal gila dil may haruo ertel sa relar kamsig e madray balaw al Surangel Web Senior. Agi diri kam sudra ngal gila omelaw rabangyer omelaw mo sudra libir gaw marangal kay mim da alim ertel albula. Ngal long agim sudra adrabut al bay ling inabo ma adad marangal karabla ray balaw ertel albula mim da alim. Tobat sa spadama mara o irurungul ul tur qaw mal mengir o tolok microngul marbiringi elemem gim alim erter albula gidri qalm sudra ngal gilam tewlo ol tutira bal taw qatang marangal gilay maqdong Salvador memem daqing serter albula diri qal spadala diram tawi warang ulit Inglors Way Machulia tika zuyugi memem daqing serter albula yablar apsang yang kalya adra club del mitsu sungyama masudra kalya adra apsang Steven Kanay ma ebira apsang agim ibsevsa Numasubdar adadar apsang emem da alim edakaing seorter albula. Aolet tigaruba roko edring am subda ebiraidis lusi matsutaro mosubdar ngalgel marbebirgaw emem dakaing seu. Dirikal spadala ta Crew Salvador remota mamakin lising ewo mosubdar bebirgamiu emem da alim erter albula. Dirikal spadala ngiraita Henry Yuri marufina Yuri Saburo mosubdar bebirgamiu emem mosukma erter albula. Diri kal spadala ng algila yama moto sokaw harumi sokaw imeteng al mateori sokaw idong mameim na kaing seorter albula. Kidir kam sodra ngira Esebei por ni Salvador ma olablu mi wata alidadong magikarel olablu sikong alidadong manal gila taboy masudra adad manal kartial albula meim da alim. Mararada game sodra erablu Andrew Siro lingitragaw manal game meim desa tirul mong al sungul ngal targid. Agidiri kam sodra hermas rungul ma olel ar rungul. Ang iwala game sodra ilangi ruera minasyo masudra dade me desang eda anim erter albula. Malakayo kay game sodra maasal diray lolang Antonina Antonio bakaw megaw marangal game me dakaing seu. Diri kas padala Juan rungul bay mas arulyong Teodoro rungul bay mo masudra bekal at marangal karter albula. Ya iliakat spadama marangal gela osyang maasa mel ngasuma merter albula. Ang idrikal msubdra basilisa tarkong koskasi Alfonso Vintorio tareng arale la Helena Rabalgul ma Antonia Obak. Ang kaspuso de mem desa targit el dibusera don led. Ngesara kim subdra kaswal Florencio Adelbay, Kabenor Dwayne Hideo, Natalie Adelbay Meltel, Evelyn Tamarcel, Senator Cecilil Aldabel, Krista Aldabel, Madam Yana en ngirat abot. Ang kaspuso de mem nakaingisew. Yang art mo agim subdrakar atau Albert Ngirmukur, Sabit Ngirmukur, Johanna Miriam Mamiriam Kwal, ngaramlangoy ang spadalay adar Eduk Wilson Ongos, Pascual Ongos, Wilma Ongos, Marichi Ongos, ngas pusubdalo ade meim de satir albula. Ngat pangagim subdrakar biak kaldil abakyotar ablarang lay, kalkmo masubdra adar ablarang lay meim nakaing sirtel albula. Eliak kalsubdalo tol dan ngay mirur Ignacio Rongolbay, almararubiyang Hirominabayama, alkmo meim nakaing sirtel albula. Oriora tokobet susub da marabilung Gloria Chi Sali may badul
Mosubra adad marangal ka emem alang mama martel albula. Agidre kalm subra diray galaw laligi bon sa Victor kumangay, Wilma kumangay, maibira club da Gloria kumangay. Ngas pusubra emem na kang isortel albula. Agidre kalol turakal dil simis Susana Matsuoka, malmir ng algem maging maalim. Agidre kalm subra chimay, agi may, ang inasway rulog da kumangay may, mapalaw o itrong mong gas pusubra emem rokoy. Yato ko bet sa espada mamara odray to siya kildermen sa agi ko sungyama me ebi rabang Teodosia Miguel makyo ko tingeluk ngas puso de meim la alim. Dili kal to ko bet sa espada mamara Naria Tini Pedro maalis tabalwal mamasub darangal ge meim ngas ko mamartir albula. Yato ko bet sa espada mamara Robas Gabriel Adelbay gimotor ka el merangal nga maging maalim mertir albula. Yato ko bet sa espada lang ikleb albons kumangaya masub darangin amuay Adelino Marcela Santos Mosub darangal ge me moso mamartir albula. Ediri kaltong kabit sa espede ngamor oligong del boy mapatki Antonia Newton mosub darabebir kami umarangal ge me moso mamartir albula. Paliliwa ge mosub darakal chong ngartu no buo bingalang Willas Gilbert Tridep Husime no buo Mache no buo makal mayu mirim liga moiti ta alsang miu emem la ali martir albula. Yato kabit sa espede la adar karoy tiruan no buo amor kablira wal kayuk rangar kayuk lamatruangal karakolbas Mamasub rabek al-ad emem ngoso mamartir albula. Nglamati lasub da ul malngarngar adamam ladi al clear yagik mal amar lingit mem de satil sungul ngal targid ma adi busra dronled. Madaru bak lo makal tanga targid ragu yagi mongi ramir tial sil sra ngamal di el mande me 4 2026. Kop mal masaw la saina adar groiter wono buo ngi kleb albons kumangay era blu andro siro may adra club da mitso sungyama. O si sulsudar utop ni Antonio Bell sa Esebei ibadaang Hebert Rong mangila Royce Francis Kip al-sudra kablira ibadaang al-girel tel kamaldi li al-dadur Rekemesik Surangel Wip Senior al-murngina mandale May 4, 2026. Mang-enga lagim sudra wak rusong terwatsyukay maabakra kalaw Steven Magisang Martor isimang mandari mainawa si Baklim mosudra adat ya olegim sudra Troy Harper's Kang mosudra adat yangar along agim sudra rubas subtiang saiske may budura barak Florencio Hamada Mardal Song Paulus Way masubdra adad. Ya olagim subdra ngiram dalabay Harry Beseb sa masubdra adad. Ya alab mga bukod maulimang mga klaw agim subdra rukul adamam yang iwal magidire agim subdra adamam. Mamalgaw agim subdra adamam mamadal ra oygul ay magim subdra adamam mangat pang magim subdra adamam. May milig magim subdra adamam maorior magim subdra adamam. Mabumodangil beklaad daqawad ra ibadaang marmo madida sa bortel ulbong sungula tarigid ra Rekemesik Surangel Wip Senior aldi morngin ngatpang goso la parking ngatpang marbek kalaad bol sa viril carpool ndire kan mornya basol tangrarat madome se dome agil temel ngarngi kumal masauli adeslom kaltanga tarigid rogi San Antonio Wells Tia subdra kamaldi lotto ng arubiang Hiromina Beyama iraklang chance kabong sa interior ngulbay mabdul ra Mirs Arurang Al-gili lang kamaldili lakwal Rekemesik Surangel Wip Senior mlamotrok lang kamaldili morngira May 4, 2026 on Monday. Dito dra morgar Factory AM al iglesia ra Coror STA Church yabol mereng todo el morangar along al talsigang isilbol mereng along en todo el morangar ulmud yawriw rang ulmud en urangat pang. Magim subdra admam marangal gam regal belu mkas pusub de mim nakagiseur tel bula. A olengs podalatet sing its ubday tinoklolad or Troy Harper's Kang Speaker Riadra Ding Abraham Osima, sa dawar yung la 6-0 masudra adra oilang emem daking sew. Maralong ang spadala ibidura barak Florencio Yamada maibira barak Paris at the Somrongil, Martmao aribok raged gibon sa Masahiro madiru Temengil, ngarading spadala matang abukot tamil mga South Junior mabasilia Uerongos, maramlangoy ang spadala kabenor Elbil Francisca Armangasaw, Patricia France sa Tamols Kabong, Chessy Moded, Raseng Aliad, Tiramalong ebil o Roma edel ngot bungolong tablak ma rangalgela motol beselat irong skabong ma mesiwet tungolbay. At pang ing spadala rangalgela mlebek kaldil di Lores Mitsur rangalgela mledil badul ang itarong sambal dirangalde el korang iriblogu dil badul derbey blodak delegate Siska Otong Kabenor Chair CER Speaker Edwin Arurang Constantino Ginagit Bali Nilek Marcela Olwal Cherry Nabayama Miwatant Nabayama Pamela Kalu Masiles Ngilaramyang Himilig ang spadala Silverio Ngulbay, Nora Oywin, Pentlit Ur, Lulut Ur, Ibu Utmatka, Dorsia Sablan Igartang, Viola Ramota, Ngilatrang Kyota, Maherson Suladaw. Ira ang spadala Dialul Alons Kyota, Dil Lilong Redang, Ebil Martayat, Ebil Radapkar ete Etiob, Belel Obiang Skabong, Tira Regor eti Balaluk, Masubada Skabong, Tira Meo Animari Ateo,
Madira asil eminya ngirigiklang. Orioreng spadalat migo hilaria lakobong Kabinor Dr. Robert Amais, Ebil Hermana Umetaro, Ibu Tomoichi, Esther Nakamura, Spasungol Surangel, Mapolonia Siprit. Komal masulang, Sayan Rubiang Hilomina Bayama. Tia sudra kamaldil at todo niya madrang lay amalakal oitrong, Spasungol Masawedor, Iraklang Chance Kabong, Eldig Sano Waitong, Surangel Whips Jr., Mabeek Kaldil Evakyota, Almora Adamam Regal Balu, Rekemesik Surangel Whip Senior Amlor Kamang Lulungul sa April 22, 2026 Almlewen Steel Seals Mam la motorok la kamaldil Morngira Mandel May 4, 2026 Sildi Morngira Abubel Rablarang Inglay Rablunot Pang Karubaka Tod Ramor Ratutar ay Maklong Matedo Factory AM Almoramisang na STA Church Rablur Orior Aurura Misang ang Tod Almorablurang Along Almorabay Ramanlang mga yadu Ilmadray Balaw ang Tod Almoramal kayo Almora State Funeral Rakyapiral Building rangaran ngulmud. Mumre ka state funeral ang mamaral maram abu brablong at pang al mga maldi rablarang lay. Malway se ang ramlongo yagim subra koreti madra aloiba ek mo subra ang algelaw el maklang mamlebe ekaldil los emem da alim. Agidiri kam subra former Kabinor Wilson Ongos mo subra bir ka emem da alim. Samantas kabong tablak mo subra bir ka emem da alim. At pangagim sudra ening klorad marangalgela kamrang marangalgelang arta marangalgelam lew eldig sa labdra bluda marangalgelam leri dept itong kaspasudra ade meim dalim agidiri kam sudra ngalgela tawrengel ebir yung lulay otobda mali otobda masudra bibir kami meim dalim ngalgela amasyo ra Valentino amasyo al maodam ra amanya amasyo na masudra ngalge meim dalim agidiri kam sudra ngalgelang idrong ngalgela Dilores ngalgelang irasop ngalgela ultei marangalgelam molaw Ngas pasod del bekla ade meim dalim. Ay miliga gim sobra rodol senardong ina alsaw may dubet pisong at mumasobra ang algilam ni kararamyo hambret senior e meim dalim. Agidiri kam sobra dorsia sablan en teits mayosko itrong meim dalim. Tobet sa sobra mo odray Marigo Jackson masobra bibir ngau e meim dalim. Ngaradra blur ang kakla gim sobra ang algilang tubray marang algilam kurro ngas pasod lo ade meim dalim. Malagaga gim sobra diray lolang nina Antonio at mamasubra ang algilang arbay rong ulbay Juana rong ulbay may Mirur Ignacio rong ulbay e meim dalim iliak at sobra marang algilang Teodosya nga mas o Dr. Debing mas masubra bibir nga meim dalim agidiri kam sobra ibiru lukod na mi uwegi masubra bibir nga meim dalim iwala gim sobra ang algilang Martang Obak marang algilang kato gim resbang agidiri kam sobra diray bong laang Doris Mad rong algilang Francisca Taliw Rachel Taliw marang algilang Magilong meim dalim Agidiri kam sobra Orior at tukobet sa liliak sobra mara Bilong Gloria Sally may Badul James Littler at kumo sobra bibir kamiu e meim dalim. Agidiri kam sobra diray galaw laligibon so obirir Pia Morey wadal at Rosalyn Bresbang ngikleb Alfonso Kumangay Tingalius Ignacio Morey Victor Kumangay Wilma Kumangay Gloria Kumangay yung kas sobra ade meim dalim. Agidiri kam sobra ngili etet Nobertiano Migo Graciano President Rasenet Hokons Paules Mamudulong Salvador Telam sa mga spasudulo ade meim dalim. Tukubet sa subda mara tulik Alfonso Diaz marbibiringi meim dalim in das mas mii Rekemesik Surangel Whip Senior. Agidiri kam subda odray Tosia Kilderman agi wasong yama Marcela Kasolay maenita et pisong. Elkmo masubda ngalgil obo IDDA sa Armidal Olblay Mabiador e meim dalim. Tukubet sa subda lultob darnya bekaldil evakyotal mara adal balaw Kalista Joseph ngira Moay Adalino Santos Krokri ay Samral Samsel, Oilal Ernest Ongidobel, Captain Arvin Raymond, Mosubra Adadra Ikalbay e meim dalim. Agidir kam subra Lorenza Ise, Lili Aitaro, Rolmi Wasay, Dirayrong Francisca Swaladop, Mabenita Gengjo. Pelilio agim subra Baklor Peter Napoleon, Mangingat Pak ng Bert Napoleon, Mula subra Adad e meim dalim. Agidir kam subra Ngal Karalui, Lumaydarri, Maobirir, Magaol Chudit Tablibay, Mosubra Bibir Ngaw meim dalim. Mangalgilang Irabatal, Mahusimi, meim dalim. Agidiri kam subra Francis Mayer maodam ra obaulid la adatchik mameim dalim. Agidiri kam subra ngalgilam leo baklool kuniwo nakamura, Daisiro nakamura, Tosiwo nakamura, Madilpak kay Gobedor, meim dalim. Ang ayaw ra kim subra Herman Abraham, diras asong Pasko Natalay, madiraw eldoy sa hininang ilaydong, mo subra ade meim dalim. Malka mga lasub na matergil at mamlo di kam clear, agikmal mare meim dalim. Garuba kato Ramon Ratutar ay maklong matido Factory AM el maramisang ra STA Church Rablur Orior awri ramisang ay moto del Rablur ngalong al marabara malang mga aduil madray balaw ang to del maramal kayo kal mara State Funeral Capitol Building ng nganang rulmud ngomre ka State Funeral ang mamaral maram abu Rablur ngat pangal mga maldi rablarang lay
Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel ma diagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi e haraorngi ko mal mesulang. Tia subdra kamal dil mlarablar etet rorior. Mga ngiri etet laren seri derior ngulbay migo hilaria lagobong Emil Hermana amul metaro masubdra kamal dile Rekemesik Surangel Bib Senior elmlosmera Wednesday April 22, 2026. Apatang ilang aramor game la motorok la kamaldil morgira mandel May 4, 2026. Ang todra morgar Factor AM el moragel esya Horror STA Church yabol mregeng todel morgar along al tal sigang. Selbol mregeng along ang todel morgar ulmud yaw riurang ulmud ang morgat pang. Magim subdra at mamarangal kamragal belu mamim nakang isir tel bula. Olle gim subdra en Mary Ewatel mo subdra at marangal game mo sumamar tel bula. Along agim subdra ibidura barakal bar Florencio Mada materu chogay masubdra at marangal game nakain sirtel bula. Kart magim subdra diru Temengil marufina masahiro masubdra at marangal game nakain sirtel bula. Ngarala agim subdra madang abukot tamir Musaw Junior, Esebei badaang Herbert Tarong, Misa Antonio Wells, ngira Royce Francis Kip, Kabenor Sharp sa kumama Caleb Udoy Junior, masubdra at marangal game nakain sirtel bula. Ramlong agim subdra ngiraklang chance kabong werute faik elbalaw ngirutel emiwamad Kabenor Elbil Francis Karamngsaw matamols kabong masubdra at marangal game nakain sirtel bula. At pangrablar eteteng at pangagim subdra rubiang Hiromina Veyama bekal dile bakyota diringal de el korang irubloku dil bedul derbe blodak delegate Siska Otto Kabenor Church ER Towar Whitehead dirada lang apayang Rosang Osilek Speaker Edwin Arurang Jerry Naveyama Miwatant Naveyama Glenson Naveyama Helasyong Iraibas Fred Arurang Crescent Mitrway Tansing Irarmyang Masaya May Lorinda Nakamura Ngorogoryao Eol Sisyor Ibu Tomoichi Tana Okada Marcela Olwa Alamasibo Yimira Masubdra at marangal game nakang isir tel bula. Miliga kim subdra mala alblo bas el giulula soang oywil ngatway oywil pasilyaw irongos ilabrang mitsur oitrong mitsur lulutur pamilas kilang Torsya sablan igertang Lorna Arurang oitrong Viola ngirnatrang mangilatrang kyota masubdra at marangal game nakang isir tel bula. Ayra gim subdra ba alta gewang irmukur ngirgiklang lomisang irmukur rodor hotel sokrat palel obi ang skabong rodasa ala Ernest Yaat Ebil Martayat, Ngotel Klolat, Dira Asel Erminia Klolat, Dira Malong Ebil Oroma, Koreti Madraloy, o of ni Roma Helen Modet, Mosubdra at marangal game nakaing sirtel bula. Malaki ko agim subdra klay bawang irmang, Ebira klay Mitskobi Walter, Madira Ilolang Nina Antonio, Mosubdra at marangal game nakaing sirtel bula. Oriore nga kalngiri etet Clarence Riderio ngulbay, Migo Hilaria Irong Lakobong, Ebil Hermana Emuetaro, Amasubdra Surangel, Siles Ngiramyang, Antonio Tony, Angelio Damay, Ibu Tomoichi, Ulay Damay, Jeanette Ito, Apolonia Siprit, Saisili Lakobang Tuti, Paul Lakobang, Elaine Amul Andreas, Leilani Senior, Wycliffe Amul, Delegate Warren Umetaro, Mawoker Umetaro, Mabeduel Amul. Mosubdra at marangal game nakaing sirtel bulo. Tobet sa spadam amor o obra helb eserak, eolingit malimer ng algem na Dr. Yuri Gob eserak, matulang digis eserak, Oscar eserak, malngas kumamertel bulam. Dili tobet sa sudar ultob dari angin etet, Clarence Riderio ngulbayin mo raibidul libu litler, mabilong Gloria Sali, Rimu Dominicang Riak, Laugordeu Dr. Patrick Teleng, Ina Iteya Dr. Victoriano, Oligong Senator Stevenson Cuarte, Adalbaratang Alensid, Salvador Ramon Tagayu Kulche Olgaril, Jeffrey Olgaril, Maubay Matthew Rudim, agik malulngit ramiu may nakaing sirtel bul. Klamotela subda ulm tril at mam loding dong clear, lakabol makitarang miu, emok tangal may mdali mertel bul. Komsulang yero bakal Dios lo makaltangat tergidrogoy. Say na ngiri etet Clarence Riderio ngulbay. Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi e haraorngi ko mal mesulang. Subdra meldira dira mas Selina Ramon Rechetuker. Tia subdra meldira dira mas Selina Ramon Rechetuker el ngelgelam leu eramdeb kiosi Ramon Carlos mamle dira mas Blumel Ramon. Tialgamaldi la moringira Palau Funeral Home Brothers Tale April 30, 2026 around 9 a.m. el mo 12 p.m. utuab del mor omrael el mor omlak ngayaura. Matial sub dal tob del ngaw eramdeb Warren Fukuichi, maadises Douglas Smith,
may sangbuy gaylin blau, maomsip sa lori blau, el morad gawad, rababal daw, mayol daw, mo, may madaalim, edray nga sewertial albula. Abadangel ang galtargid, amotob dramor gara 6:30 a.m., el mora Sacred Heart Church. Uriw ramisang, ang mga maldira Palau Funeral Home, el mo 12:30 p.m., em utob del mora Fiseris dak, em mora ngayaura. Kardel rangayaura, ang mokloy rablila, u ermas Carlos Ramon, mangmangay tial dirmas, el duy, ang mo urolgul. Auriw ra omlakla, yamlil omray lalmutal motob dara 3 p.m. el mer orior. Magi olngit emesubdergid el tagawad, madagaw gablil, madagas pasubd edolngit rarbebi regid, marangalged, ebodgay nga sewertial albul. Angiwa lagi olngit ra ngir nga sa junior rulugd, madil sa ungilrungul irung lakobong, madira matarang takako rulugd, mamosubdar adad marangal ga emay madakay nga sewertial albul. Ya orior, agi direk lolngitra rangalgelamle mangalwuyd, italbang luwi, marangalgela kator, raw alyaw Irene Francisco, mamosubdar bebi rigid, marangalged, emay madakay nga sew. Ato kubets, amora ngikleb Alfonso Kumangay, madiray galaw Lali Gibbons, mamosub dara baby rigid, emay madesat yalulbong lal sungulang galtargid. Ablilyaw wagi olngitra idere Che Okada, maobirir Chulita Balibay, mamadra alilay Larry Ngiramuay, mamosub dara adad marangalged, emay madakaswes, edgay nga sewer tialkmal lobrao dal sungud. Agi olngitra Arbadul Augustin Masablu, maadalbay Jose Ise, maobaadraw alyaw Margar Ichiro, Masepin Yu Ngiraboy, mamosubdar adad marangal nga emay madaalim, ertial sungud. Agi olngitra Uel Magdiw Ignacio Santiago, Mahilaria Tomei, madirang armadalyang Katan T. Malwat, mamosubdar adad emay madakay nga sewertial albul. Agi direkal mga lera Alphonse Ngiragev, mabilung Masya Ngiragev, ongklungla, mamosubdra bebi rigid, marangalged, emay madakay nga sew. Agi direkal masubdra Francis Mayar, maalen Ramlig, ma-Henry Yosiwo, maoboo Linda Mayar Adachi, ma-Delor Yosiwo, mamosubdra bebi rigid, emay madakay nga sew. Agi direkal malolngitra Manu Takami, ma-Teofanes Isamu, mamosubdra bebi rigid marangalged, emay madakay nga sew almasatyal kmalobraw dal sungud. Angayaw ragik malolngitra obak Andres Uerbalaw, matalobak Orak Yamada, maebil Inaria Agitaya, mamosubdar adad marangalged, emay madakay nga sewertial albul. Agi direkal kmalolngitra Dib Angel Sali, maruot kyuid Susugo Sali, mamosubdar adad marangalged, emay madakay nga sewertial kmalobraw dal sungulanggal targid el merolang. Agi olngitra Isal William Tati Alfred, Machuli Chiro, mamosubdar adad marangalged, emay madakay nga sew. Agi direkal kmalolngitra Benito Orengs, mamosubdar bebi rigid marangalged, emay madesat yalulbong lal sungulanggal targid. Agi direkal kmalolngitra Adamseb Jesus Setsuo, mamosubdra obaad Silvia Castol Jesus, emay madakay nga sew. Agi kmalolngitra Mamang Diramatur Teodora Setsuo, ma Evang Hirosak, mamosubdar bebi rigid marangalged, emay madaalim edgay nga sew. Agi direkalolngitra Yaad Arca Rafael, mawadalad Dayan Rafael, Maricina Subris, mamosubdar bebi rigid marangalged, emay madakay nga sew. Agi direkal mga leel ra Immaculada Eang, Magayla Evalisto Abraham, mamosubdar ngalged, emay madakay nga sew. Yakmal tukubet subda, amora dirbalaw Beatrice Pedro Miller, kimolturgargaw elmayar ngalgem ra Bibul Julio Kasuo, Maedita Kasuo, Macrace o Erung, marangalge lamle Omikbil Elma Oitrong, Mawilawong, Maolgaril Kasuo, Masyone Isaal, Magimgay nga sew. Yasungsol, agik malolngitra Nurab Nicolas Santiago, mamosubdar adad marangalged, emay madaalim, edgay nga sew at yalulbong ranggal lo adad.
Clementela subdaw ul en diaglobas a ankleder rogui, mamousubes, ya omdedae se may madkaswes edgay ngasew. Ya kuklola kal sabeed, edidgalat karang lungu. Tiam lespede la kamaldi lera diramas a Selina Ramon Rechetuker, el moringira Palau Funeral Home ra Thursday el April 30, 2026. Amlil omrael el mor omlak la motob drafiseris ra 12:30 p.m. A olidiu lan mutelmer orior ratalial sils. Kompmal masulang ya Dios lo makngaltangat elo makray rigidrogui el diblo oil. Signed, Ueramdeb Warren Fukuichi. Subdragmaldil. Tia subdragmaldil lol tobdringia Ermas Carlos Ramon, mau eldeseng Vance Policarp, mau erasomel Fustino Robert, el morar adamamel ngarababaldab orior mayoldabel mo, adiramas Selina Ramon, el ngelgelamle Ueramdeb Kiosi Ramon, mamle diramas Blumel Ramon, amlos me erseratri matal gabsingil ongewalbuil ra 2026. April 11, 2026, amlamotorok lamal dilel el moringira odel gabsingil ongewal buil el ongewal urior. Thursday, April 30, 2026. Yakmal dilel adiramas Selina Ramon adi moringira funeral home el ngarangat kib ayray. Sel tutaw ra odel gabsingil ongewal buil yapadingel atuab dramor ra ewid el clock el mora iglesia ra aydirngula Jesus, el Sacred Heart Church, iglesia ra Katolik, mga ramisang. Yabol mereng ramisang, yabadingil adiramas Selina Ramon, almutal mora funeral home, mga maldil, ra al klog ra tutaw, el motruy matal klog matedob, etuab ra funeral home, ra malmal tal 12 p.m., el mora fiseris, malmal tal mor ngayaura. A omrael el morngayaw ra dimong el mutra talyal sils. Ndiya ka alung lamang alyokle. Magiolngit na masubdar kamil draw adalad, mamosubdar bebi ligi the marangal, emay madray nga sewer tial kamaldile latargi, dra diramas Selina Ramon. Malway se, agiolngit na masubdara idare, maobirir, rakablira luwil, mamosubdar dad marangal ka. Edire kalosisulsub, da morangal gela, ngirapadaal ay taro, mamosubdar adad marangalgiw, ertial albu le may madagay nga sew. Edire kalosisulsub, da morangalgela swalablay umadib, radeliget nay sa swalablay, madakter sinton swalablay, mamosubdar adad marangalgiw, ertial albu le may madagay nga sew. Edire kalosisulsub, da morangalgela itong, rawadal adro salin da mresabang, mamosubdar ngalgem, may madagay nga sew. Marangalgela diminrang, radirat matpab sa dari afrit, mamosubdar dad marangalga, may madakay nga sewer tial albul. O sisiulsubda, amora obakal ol, Patros Basilio, madil taab Fermin Gib, rakabli rang taab, mamosubdar dad marangalga, may madakay nga sew. O sisiwet to kubetsel subda, aloltobda niya uermas a Carlos Ramon, el morar daladamal ramle ueramdeb Kiosi Ramon, rablayra oragiblay, ngayawra, mamosubdar adad marangal, may mga sugak, ertial mo mungulubong lal sungula o oda, radiramas Selina Ramon. O sisiulsub, daloltobdar niya uermas a Carlos Ramon, el moradib Angel Sali, maruot kyuid Adelina Sisuk Sali, rakabli ratmiw, rakamaldile latargi, radiramas Selina Ramon, mamosubdar adad marangal, may madakay nga sew. O sisiulsub da morakabli ra ngar albuob, mau elvi sa Jonathan Natus Misa, mawadal ad Feliciana Misa, mamosubdar adad marangal, may madakay nga sewer tial albula. O sisiulsub da morakabli ra ngar ulbalu, moray saal William Tati Alfred, mau mangakla Milayna Ngimak Tranchard, mamosubdar adad marangal, may madakay nga sewer tial albula. Edire kalmora o muig tangirkoy sadawo, mau Elius, rakabli rangyu, mamosubdar adad marangal ga may madakay nga sewer tial albul. Yato kubet sel spadelaw ermas Carlos Ramon, amora ergamul Noro Naruo, madirgamul Clara Michael, mamosubdar adad marangal ga may madakay nga sew ertial gamaldile latargi radiramas Selina Ramon. Yato hubet sel spadelaw ermas Carlos Ramon, amoraw eramadeb Warren Fukuichi, may sangabuy Gaylin Blau,
mamosubdar adad marangalga, may mga sukuma mertial albula. Ya osisiul subda morakabli lara o adaru marangul Stacy Augustin, marugubay al-asel kasuwo, mamosubdar adad marangalga, may madakay nga sew. Direkal tokubetsel, masubdra kabli lara ngudla, ranguruel, Isidoro Tagisang, matalobaat Tongo Gates, mamosubdrar adad marangalga, may madakay nga sew. Ya osisiw at tokubetsel spadela, uerasom la Fustino Robert, el morat kaltngul rabay uduy, mat ngasik risong saito, mamosubdar adad marangalga rakablirat amding, may madakay nga sew at aalim mertial alabula. Tokubetsel spadela ueramas Carlos Ramon, amora diratublay debir mga saw, mamosubdaran ngalgem may madakay nga sewer tial albula. Ya osisiul subda, amoran ngalgela Teresang Faustino, ramle directory Teodosia Faustino Blailes, Manatalia Faustino, marangalgela Ben Roberto, mamosubdar adad marangalga may madakay nga sewer tial albula. Ya osisiul subda, amoran ngalgela mleu Elsias, Esebei Gabriel, mamosubdar adad marangalga may madakay nga sewer tial alabula. Direkal masubdar ngalgela Angelina Antonio, Mariano Antonio, Maromana Antonio, Mamarcia Antonio, mamosubdar adad marangalga may madakay nga sewer tial alabula. O sisul subdar lultobdar nga Ermas Carlos Ramon, el moran ngalgela mle Ermas Kasol, mamay mga suka kartial mo mungulbong lal sungula odak, Radiramas Selina Ramon. O sisiw ito kubetsel spadela ueramas Carlos Ramon, amoran ngalgelamle ueramas Kalbasang, Radeliget Mario Culibert, Maricina Rioko Ngirutang, Ma-Faith Sorda, Ma-Leon Culibert, Ma-Helena Culibert, mamosubdar adad marangalig may madakay nga sewer tial albula. Tiriel adama maldim lakal madungang clear, adekal bol makita rendir, lengklam nga tela subdaw ul. Abol sab amiw may madakay nga sew, yabol diakal sab amiw may, didakalat karang lungu. Aruba kal Dios lomaknal tangat tarigid rokoy. Signed the Eramas Carlos Ramon, Eldeseng Vance Policarp. Tial subdal mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul desuel adias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top deringi haraorngi, koh mal mesulang. Subdra kamaldin maldadu. Tia subdra kamaldin maldadu rardar itril Jerome Temengil, lul top deringi ngirmang boses aludong, almora adra kablirang armadra malgayok, Maigel edel tulungal kang nga mga sabang, ibalay maulado ko. Mum lamot rokok la kamal dilel maldado, ring karubakan morngir ang im lurio, lokot kapsingil ang im builo. Tial sang adi morngir a funeral home nga rairay ra tutaw, utov del moklo rablil nga rawlimang umdakla. Marbek la damam nga ramal kayok morior mabek belur belaw, maikrel belaw aspad leon tial meim da alim nga ngisew, tial kamal din maldado. Say nang ilmang Moses aludong. Ato kubet sa subdra kamal dilel maaldado rardara itril Jerome Temengil, almorngir o ngayon lurion May 1, 2026. Mamidols Moses uludong am subdra obukul ra erbelaw Lorenzo Eduardo, mardalal marangal rakablir o ragiblay ng ayawra, mamayim dalim na kayong iseur tilalsang. Amidul sa diri kam subdra ng gitrar salil nga ngaibis, el kloba karang erbelaw, mabol sabir mayim na kasuwe si dalim. Ngal Jerome ako tuklol ngalgil adilina balailes, mamlamad al masami Temengil, longeru clothes al ngalgela rig matamangil ya tamangil atarar ngalgela ngale en Moses en lew erbelar ngayaura tial sang adi morngira funeral home nga irai ratu tol sils utob del moraklo erablil nga limang umdakla o sisul subdra kamaldil mal dadur ardar itril Jerome Temengil lo tob denga mid ols Moses aludong morobak Andres erbelaw ebil inaria kitaya maradal laqabli na oliora belura ngarbelaw rangayaura mo Amidu ul sel Moses ak malolngit ramiar adal memain dali min kangisew. Ide satyalo lubong ul sungulang galkoto klor ngal gela masamit Temengil. El mga maldira ko tulkap singilo ngay malbuil. El namotrok la kamaldila el maldado orang karuba. El morngiro ngay mluriol ko tulkap singilo ngay malbuil. Tial sang adi morngira funeral home nga raira tutar tial silse. Utov del moklor ablira ulimang umdakla. Ak malolngit rakaul obak mamolgoy uled marangalget migi maalim mongodri at Jerome rawlimang silsilsa
Sai na miduuls Moses eludong. Tia sudrol todringa obak Andres wirbelau maebil inaria agitaya. Almor adri rapa baldab orior meoldab rasare lang algila masamit Temengil el Jerome Temengil. El nosmer mabangil ang Ramon que motor klal motor dra Friday May 1st 2026. E mga baldira funeral home el Mosuel betob del morablir ng rar del lerul sigang e morol gulla. Pabaldab agim subdra ngiro irem samyo yo masang ramda albis pastor bili cuarte maebil mosubdra adat marangal gemim draing seu. Oriora gem subdra del bargo swal marimu dominikan oriakla mosubdra adat marangal gratmat pabe min draing seu. Agidregam subdra ya adra adrebe Ignatius ngirmeril madiliad chuting ngirmeril mosubdra rangal gemim draing seu. Agidregam subdra kalt ngur abe udui mat ngasik song saitom mosubdra adat marangal grat amding emim draing seu. Pelileo agidregam subdra el chas shalom et pisong mau elbil mosubdra adat marangal gorter el bul. Ngayon ragim subdra wirbelau madil belau miduuls Moses uludong mosubdra adat marangal gemim draing seu tirgamdi la mal dadur ngal targit. Agidregam subdra dirbu mau irbu changilaililda o migbil bebian termete terngalgila Florencio Esteban terngalgila Antonio Moses terngalgila Martin wirbelau terngalgila Edomo masamit Temengil idao Julio Kasuo mosubdra adat marangal gemim draing seu tiralbul. Agidregam subdra ader Moses tal obak Argasius llamada Maika Aulerio ma rogul ngal grasi silang. Agidregam subdra ki ikon Moses talebil film Temengil. Dirau el Royce Helen Gaidong lidia ko mangay marangal gelang adigis Moses rangarmen gastro marangal gila gracia arurang na ithel arurang mosubra adat marangal gemin dakaing seu. Agidreg lolngit rangal gila kotep sabrang rasanaye Isabela Yusim Bui Ben Thomas Marvin Raymond marangal giulul dimok rangal gila orak. Agi amar trigil adman mo degal mdong clear lang klumotela subda ul mung soma melolngit tertir mo bolsabir emeim nakasawes dakaing seu. Arbak al Dios lolmol num kaltanga tergidro guy. Sae na obak Andres wirbelau. Tia subdra kamaldi lol tobdringar adwe Silverius Pesong, Robulgul Felix Osile, ginadrebe sa bobultadaw marurti Feliciano Watanabe, al morarugul ad marangal grablara ibu ngesar al gire la kamaldi la Jerome Temengil. La motorok la kamaldi el mokotolap singil ong Emil Buila May 1st 2026. Long Emil Urior. Motob dal morigilesiar aidinungul Jesus e moringina misang arsel tutaw. Auriuleng mara santos por ha funeral home nganat kibraira mga maldil mo yata swelba e motob del moklor ablir ngarawli mga ngarar de mumdakla. Tiang adi mo bangelo mga dalblal smaldadu. Agyol ngitra bekla damam meim da alim da ngi serter albulo. Magim subdra wadal adi sikli ngamar ngalgel melik siskatkel marangalgel filom Temengil paklay chilton rangalgela sadako madris ebiliad mitogoskiwo mo subdra ngalga Hanabul tadab, Kiomishida, Chuli Saburo, Mihaina Erung Marangalgel, Lorenza Ise Malili Madris, Berry Ogabe, Fuanang Romley, Yuriat Ur, Prima Oib, Geliar da Cladic Marbebiringi, Paul Gitalong, Obak Caleb Tuley, April Watanabe Marbebiringi, Howard Mawilan Casey, Kerwin Mabrain Isida, Caleb Uduy Jr., Niros at Marukul Smul, Dexter Temengil Machanigintaro. Niwala gim sudra ngalgila tokosang bultataw malgayo kang spodala ngira isaw basiano gitalong maematukur tinaliyep mo sudra adat marangal karter albul agidri kam sudra ngirmang Moses eludong ngisara gim sudra trungal kramler adba 8 milol ayra gim sudra ubad kirungil mis marangal gila rol misidoy marangal gila makasar sikyang ndiri ka spodala David Tarimel agidri kam sudra heiden garradal marbebiringi marangal gila Collins mimong ngatmang spodala chani tudong mo sudra adat at pangeng spadala rangal gelam ler adwe osilek kom malmsulang yero bakal Dios long kaltang tergid saen adwe Silverius Besong o si siulsub rangal maldi at Jerome Temengil al lotto dringat at pos malwat tale Misa Antonio Bell salit adong Pedro Mre marata of France tale triga roba kam subdra kabli rangal madalyang at motargid at Jerome Temengil amna mosmer mong lamotrok la kamaldilel morning Friday May 1st 2026 aldi morning Palau funeral home chapel ngangat kibrairai Yauriu rasuel beng todo el morablur oblimang rangarar de momadakla. Tenga di kamaldi lo ngela aldado. Malway setriga roba kamsudra radra kabli nang armadaliang. Mabal sabe del mga subir Agustino Blailes maodar Adelina Blailes. Ertial kamaldi maldado Jerome Temengil. O malmasulang yaroba kaldios rol mamlum kaltang atridro kuy. Sain at pos malwat tele.
Tia osisulso dragodal lol top dringa ruigang kion isal, ngiro ongor isaksualadab, ngina telvadal sit Andres, mangira umrang Austino Valailes, el gire lam lemre de lepkais amrung el sare lardai trir Esebei, Jerome Temengil. Tial el sanga mogamaldil el dadu, el mlamatrok el morngira Palau funeral home ragot el gopsingil el long aim el buila, May 1, 2026, long aim luriol Friday. Balbay segim subra rogul ongal matulongal gra umrang makabli ngim gawadro orior, babal dab mayol dab mobededa se main drangi sewed el mengia mas, el dira au ade belailes, ertiaru lebong el sungulang algel madi busra drongleth. Maongal gra umrang agim subra evir abong, Joyce Isal Sali, eolingit mo subra tulongal gra sa aduir ardel song, Marangal gila mlengilot tel i ngang sei, marangal gila evir abong Adelina Isal, marangal gila sa Raimul musubda, marangal gila Yolsau Samuel, marangal gila Mitsko Franz, marangal gila Husigo Heinrich, malgas pusubda el meim dangay sew. Kidirigal musubda arangal gila atmur ngitong, arangal gila mle Klailo Misang, rangal gila mle evir abong sa aduy asanuma, rangal gila tangrang ngiratyo, marangal gila Lucas ngirarois, rangal gila Bares Arbadul, rangal gila mle abong miner nginasaduy, rangal gila ngirabiang Albert nginasaduy, rangal gila mle Lapsis Santos nginasaduy, rangal gila Bertang nginasaduy, rangal gila mle Erdaspa la Hindenburg nginasaduy, maebil Martayaad, malkas pusub de may nakaingisew. Agidiri kamsub rangal gila Risong ngitong, rangal gila mle abong Eloth, rangal gila Osisang rul, rangal gila Rayong, rangal gila Ngiryo rul, rangal gila Klolubak rul, marangal gila Marsil rul, malkas pusub de may nakaingisew Telsang. Agidiri kamsud rangal gila tali emi womad maongal karakardeu, magim sud rangal gila dirauregda, rangal gila mangsbu, rangal gila teur, rangal gila mniruigang ngira bersoya, rangal gila tatoy, rangal gila dong, rangal gila ibarsa, marangal gila karingel malkas pusub de may nakaingisew Telsang. Agidiri kamsud rangal karongor, magim sud rangal gila mle ibirairong ilabrang swaladab, rangal gila dililong, rangal gila wasisang maralbang chowas wasisang, Mosub darbe kalngal marata drairung mairei emim dakaing seu. Agi diram subdra ongal krayeti magim subdra ngal gelam ner abong isimang Ramon ni gamar bebirangau marangal giu mem dakaing seu telsang. Agi diram subdra bebira maru lelam ner abong saminos bal magim subdra ngal gralmi rangal gela alsaw sebal rangal gela tolongloy at modrang rangal gela karay olo rangal gela meltel rangal gela katosang rimir rangal gela diraingas masayos rangal gila ongklung la, rangal gila ngirar saul, marangal gila mitsko ngir omlay, pagkas pusub de may nakaing sir telsang. Tikaruba ka diri kalmsub da akabli lalgim kawadra pabaldaw, orior mayol daw, at mamoyti talsang may nakaing sew. Magim sudra orior, agim sudra bibdul mabilong rabla raidid, ngaralong agim sudra ngira ureg da madira ureg da, ngarara da agim sudra Esebei bdaang, iwal agim sudra ngira iderbei masasingi arurang, rabla raiderbei, ira agim subdra ilapsis rablaras mongsong ngayaw ragim subdra urbelaw Lorenzo Edward madil belaw rablar or lagi blay ma kamam rubak lol top der tial subdak malol ngit rarbek longal matrungal karo umrang malameim da kangi seur terul bang sungul ngal Esebei Jerome Temengil mabig busra rongolet mabal sel tial masangam na motrok morngira May 1st 2026 el Friday el di morngira Palau funeral home ko mal masulang ya rubak kal Dios lol mol malamakal tangatri drogoy Sae na ngira umrang Agustino Valailes. Malungil sil sel morgid el qawad fi qawdngay. Tukobet sel sudra tulungal qararisong rakablir umrang. Raungil blue ramal kayok state. Kumamal nga tulungal kamring asuliw armered rakablir umrang. Emos misi aspadam lobang kamiw. Emo olingit rarbatok kol qawad rablur belaw. Logi wabil tigareng raklayng sew. El mongo sugid ertiak malabraw del sungul. El girel angel targid rardara itrir el Jerome Esebei Temengil. Almla moqdong rarubak kal Dios el maragamang lulungullo. Malwaisetia maltokobet sel subda loltob dania Valentino ngirigiklang, Teru Chogay, Felix ngiraingas, Gatin Balailes, Edwin Chogay, de Bedebo Klolubak, Jani Tudong, Jan Temengil, Angelinorium de Ismail Akwon, Stalin Bay, Ray Ongino, Mark Ramali, Swingley Akwon, Jimmy Balailes, Talal Balailes, Junior Malat Temengil, Hoyt Balailes, Jones Temengil, Arturo Maling el morgamio armasil, marangal gel at tulungal kararisong, rakablir umrang ekmalon ngitang esromil girel atargid, rardaray tirir Jerome Esebei Temengil, el mlamokdong rarubak kal Dios el moragamang lulungul. Teadrigal maltokobet sel sub del moratulungal karatmur rakablir umrang, ramal gayo, agik malon ngit wanges ergomio ergirel tial bula.
Tiak mal direk tokobet sel sub del mora or ete Matias Esebei rangar along state agik malon ito ang esorkaul gidel tel albulo. Malaway se ang alsuim amora va bilingel akablir umrang ramal gayo ke modar sel morateb raudud. Tel gamal dil el do amor ngira May 1st 2026 Friday at 9 a.m. and 1 p.m. ra funeral home rangat kibrairai. Imo tawd el morablir raulimang ngarara del telgib el morados ngalela rois ngarait ilabtil raulimang ngarat state. Komal mesulang sain Valentino ngirigiklang teru 8 kay Felix ngiraingas makatin blaniles. Tia subdrol tobdernya adal baramrap Felix Okabe tulera marap chan Temengil mau erbelau rekoryo ngirain lamsang. El girela kamaldin maldadur at Jerome Temengil. Masil serab asang am la motorok el morngira May 1st 2026 el Friday el di morngira funeral home. Malaway segim subdrol kamil adamam el mautangan loitit al sangmiyo meimd al mengi adil rau adil inabalailes at tianmo mungulbong el sulang aligel. Mang ayang lagi msubdra ru mi ermokt margup maobil ba al Mary Osima mosubdra adad emin kainsew. Maulimang agi msubdra kal Augustino Blailes madir rao Adelina Blailes mosubdra adad marngalga. Gaklaw at espada larangal gila omley ra adel baratong to yosiu gisungino mosubdra rangal gila yosteru yosiharu yatsiyo masisuka. Rangal gila pukuraw ayung la kadoy mresbang ma ang tubray adariano mukas pasubdra at. Rangal gila del tang ra dirangal matengir tomasar sengel mosubdra rangalga. Rangal gila ngilay lemsang rasus ma marsianam kas pasubdra rangalga. Rangal gila ngal de rabu Celestino Malsol skiuk la Optulia Malsol masum a Veronica Malsol mosubdra bebir kami marangalga. Rangal gila misao subris ratkoel dulay subris Mateo 2 cuartei mosubdra bebir kami marangalga. Ya togobet sespada ma marangal gila neskiuk la toriang de bangir. Mamahin siya ingas, maliyo da pangik, maspada triar ng algil abulta daw ba, mangira malalba, embim da almingya di rao, or telulbong sungulang algil, at Jerome Temengil. O si siulsu da rakmaldi, lamar ng algil ableso, rang algil akadiasang, marang algil amlesum, malilt Manuel, embim da alim da kayong sir terbulo. Agidri kalmsu da rang algil amreb, da somra alit adong Pedro amreb, mami hayna siro, mosub da rabibir kamiu, embim da alim. O ngingil ti al sub de nga kaladal bara marab, am sub da kawal di rabang, pero ni kasangapaw, mosubdra bibir kami umarngal giwe meim da alim da kaing sorte albul alangar ngar adamam lo di kalmdong clear ti al subda e agimral ayamare musubes e meim da alminga targidra dilrao adelina blailes ti almam ngulbong sungul angel etrigel modi al sabil me ahmal dingil basul e daglat krang lungu sain adal baramrap Felix Okabe malungil sil sen morkomul tokol adamam rab water belau ti amal tokobet se subda top dnya da isagrera ulimang al katin blailes adal baramrap Felix Okabe ngirao Harry Fritz, ngiray matoyu Severino Ikiasang, Lawrence Katwangang, Stalin Bay, Emery Wenti, Matulay Ramrabel Temengil, Almor Miul Gawad, Raklay nga Seura Albul Motargid, Rataray Tril Jerome Esebei Temengil, Alngil Adirao Adelina Blailes, Amla Mokdong Rarubakal Dios, Almor Kamang Lulungul, Agyaw Marak mong malbatong alsang maalbu Ravalwader Belaw, Endik Law Marang Argida Raungil Siyukang, Among Usugid El Mosabed, Alkay nga Seura at Arel Besud, Albul. Balway set ya mal togobet sel subder mangirairung isaksuala daw agyolingit mo subder bek dadra qabli rairung rawlimang emem na kaing sir terbulo tia diregan mal togobet sel subder bora madan ngabukot tami isang ram South Junior mo subder bibir ngaw emem na kaing sir terbulo tia diregan mal togobet sel subder morang ngila former governor Augusto ngiram kati ikmalon ngitra delegat elender ngiram kati mo subder bibir ngaw emem na kaing sir terbulo tia diregan mal togobet sel subder mora qabli umrang ramal gayok ekmalon ngit rabud mabaltigar reng maklaing sew ergawn ngir ongor isakswala dab ruigang kyon isal me ebir abong at choy sali mamoso dara da de me draing sew terbul te adrigal mal tobet sel sub de lolngit ergawl ngirat mil ol denis ito moso dara da rablira do ramal gayok me draing sew terbul te adrigal mal tobet sel sub del moran al gilarol mi sidoy akik malol ngit anges urmul giret terbul te adrigal mal togobet se sub del morabli tang yo itsingeru mabalang ulang wong mosub dara bibir kamiu emem draing seur terbul te adrigal mal togobet se sub del moral baal tagong irmogur mosub dara dad mar bibir gid emem draing seur terbul te mal togobet se sub del morang iragid Robert ngirablugu mosub dara dad emem draing seur terbul te adrigal mal togobet se sub del morang algela yugi weyano olngitra doctoriano mosub dara bibir gaw emem draing seur terbul Tedrigan mal togobet sel sub del moratrungal garamin rangarang esar makawal Miss Antonio Bell semangir oidem asam masang makaswal Florencio Adalbay gyol ngit ramium spedat at posmulwatele mobile savirar adang armadaliang al mingosuwe vertel bul
Tiadiri al maltokobet sa sudal morang al gilat chokay, makaul obak rusong mo sudra virgaw may makain siyorte al bula. Tiadiri al maltokobet sa sudal morang al gilat modrang, makaul tinat modrang mo sudra virgaw marang al giw may makain siyorte al bula. Tiadiri al maltokobet sa sudal morang al gilarium, makaul veronicarium ngiraybay, mo sudra virgaw marang al giw may makain siyorte al bula. Tiadiri al maltokobet sa sudal morang al ramangir sandario, makaul teodosya mo sudra virgaw may makain siyorte al bula. Dirigal tokobet sa sudal mara Francis Casquio, masudra ada de main nakaing siyorte al bula. Dirigal maral tokobet sa sudal mara Ovilba al Mary Osima, agyon ngit tangi surgaw masudra birgaw maradad, e main nakaing siyorte al bula. Dirigal mal tokobet sa sudal mara Mamang Kliw Yuri, masudra ngalge main nakaing siyorte al bula. Dirigal mal tokobet sa sudal mara adalbara marap Felix Okabe, masudra tokol ada rakablina marap, malol ngit tabud mabaltigareng maklang siyor kumiyul girelte al bula. Tiadiri al mal tokobet sa sudal marat rongal karamli diray tirir karangel at orbalaw, magyolngit rangal gelabay, makal Stalin bay, ma Senator Siegfried Nakamura, kami Northwhite Giraybay, masudra bibir kamiw, may makainsiyor tel bula. Tiadiri al mal tokobet sa sudal marangal gelaleleng balaw balayles, magyolngit kamiw, walgidel tel bula. Tiadiri al mal tokobet sa sudal marangal geladililaw, radiraw Ray Mary ewenti adalbay, madiram kati sanrang ewenti sadang, Madian wenti oldiais, masada ko wenti smaw, ma Lawrence katabangang, ma Emery wenti, masudra ng algiw marada de may nakaing siyorte albula. Tiadiri kan maltokobet sa sudal marang algila kiasang, makaul ngira matoyu severino ikea, masudra bebir argaw, may nakaing siyorte albula. Tiadiri kan maltokobet sa sudal marang algila ngira simra, makaul inarya, masudra bebir kamiw, may nakaing siyorte albula. Tiadiri kan maltokobet sa sudal marang adra kablira ngaraw, raw limang, agik malon ngitabud mabaltigar reng raklaing seur kamiul gidal te albula. Tiadiri mal tokobet sa sudal marakablira itrira alab, agik malon ngitabud mabaltigar reng maklaing seur kamiul batokol adamam rabalwadra abelaw, meim nakaing seur te albula. Tiadiri mal tokobet sa sudal marakamiul batokol mlem dangalia Jerome Esebei Temengil, agik malon ngitabud mabaltigar reng, maklaing seur kamiul meim nakaing seur, el mengi adala Jerome Esebei Temengil, el dirao Adelina Blailes. Tial kamaldili aldado Amorina Santos Porha Funeral Home ra Friday, May 1st, 2026 ra 9 a.m. ilmo 12:30 p.m. Emorablil ra ulimang al 3 hours e mga yaduy emoras ngalel aroys ra blu ra ulimang. Kopmal masulang sain adalbaram ra Felix Okabe ngiraw Harry Fritz maday sa karel ra ulimang al katin Blailes. Tial diringal maltukobet sa subdrol top daringa midol sa Moses Uludong tatpos malwat talay Miss Tony Bell sa Radway Silverius Pesong, Nirongor Isaac Swaladaw, Roy Gang Kyonisal, Adalbaramrap Felix Okabe, Mangira Umarang Augustino Blailes, Almorarokul adamam Ginalang Maldinela Tigrarangud, Erdaray Trir El Jerome Esebei Temengil, Malwaiseng na motrokok Lakamaldi Friday, May 1st, 2026, ma 6:30 a.m. ang top dra Palau Funeral Home, Almora Sacred Heart Church, Yawriw ramisang ang lamut Almora Palau Funeral Home mga maldin mo 12:30 p.m. Uraw limang county ng Raj State. Kumal masulang yarubak polo makaltanga trigidrogoy. Saan na ngira umrang Augustino Blailes. Tial subadal mula reng stringi, at yakal spedel, mat yakal tigingel, malup engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspedirar at lulul top deringi e haraorngi, kohmal masulang. Subdrak mildile la Kalista Esebei. Tia subdal top derinya dabdebek Esebei maudal adi siklihiga rangar kabasang el morangal gamatlungal garakablira omrogong magim gawad madira kalgim gawad rakablil el masubdal gamiu rakamildile la targi Kalista Esebei el ngalgelam le espang le Esebei arbadul mau alyei tema el Esebei akamildi la motargaklal moringira Sunday el May 3, 2026 el dimo mga maldira funeral home el moswel be emoraged Malwaisay at tirkaki dal av matulungal ga makabli la aspadala. Rangalgelam le aspang li Sims James, rawo dal adi siklihiga, mamihay na erungl, marangalgel. Rangalgel akaringel isida, rakyomi isida, marbebi ringi. Mamgaspasub dal lodos, kaming marangalgiw, may matakaing asew. Rangalgelam le aspang le Esebei arbadul, radil matawi talat ka madrang marbebi ringi. Rangalgela Dr. Yuchi Masub de Esebei. Rangalgela le Espang may desil, Ratewo Miguel, Marangalgela Masaharu may desil. Mgas pasub del bekel ad may madkaing asew. Balilyo ay kimsub dar adra kabliraw alyo, ngar the lolga.
Madra Oleb Evans Sangbaw, Balang Maysay Chin, Muuew Postol Ramliga, Diluew Hudu Senior, Helen Sangbaw, Ninamaloy Felix Sangbaw, Rangalgela Noboru Ramliga, Rangalgela Bekeldil Casco Tewid, Jeanette Ito, Dirang Rakwak Janet Tewid, Jennifer Ngwal, Diratamagong Chun Ito, Adabadang sa Trunino Tewid, Dirangalul Angeles Napoleon, Nazaria Chiba, Pearly Albert Marbebi Ringi, Edison Tuti, Upin Tagesi, Oligong Dominic Sangbaw, Maylan Chin, Edburg Mabel, Paul Chin, Edline Mabel, Ngitoob Marbo, Jennifer Gibbons, Kenny Sangbaw, Mamosubdar Adad Marangal, May Madray nga Sewer Tial Momulbong, Lal Sungula Kalista Esebei. Teto kubet sel subda, Almora Diruldak o ob ngiraged, Ngaspasubda kaw marangal gem maradad, May Madray nga Sew. Dirakarkur no nalui, Mangirakarkur, Mosubdar Adad Marangal, May Madray nga Sew. Rangalgel amle wadal adaw alyay gibons, Ngaspasubda load, May madaalim edray nga Sew. Rangalgel amle wadal adaw sabongi simang, Rabona marbebi ringi, May madray nga Sew. Rangalgel adiray nga yaw talat Fritz, Ramiray Yurigo Materne, Mangiray galaw Francisco Gibbons, Ngaspasubda load, May madaalim edray nga Sew. Rangalgel amle madratol, Elngir aluy seruy, May madaalim edray nga Sew, Tial momulbong lal sungula Kalista Esebei. Pakriw, Madil Pakriw, Mosubdar bebi ragmiw, May madaalim edray nga Sew. Rangalgel gubari, Ngirudal sang, Radil subda paloy, Mabdul omgilom le paloy, Mamosubdar rangal gmaradad, May madaalim edray nga Sew. Rabe ratyabda, Mosubdar rangal gmaradad ratyabda, May madray nga Sew. Diramangyaw yoko kabukol, Ngaspasubda load, May madray nga Sew. Migo Grace Yano, Mangir etet Nobert Yano, Mosubdar rangal gramilong, Ramudalong Salvador Talam, Senator Hocons Baules, Roman Yano, Dilwang Amra Baules, Monigar Irik, Marangalgela Rabay, Madalara, Dr. Ngira Isaw Mogol, Marangalgela Victoria Ngira Ramyang, Mosubdar Adad, May madaalim, edray nga Sewer Tial Gamaldile la Targid, Rakalista Esebei. Rangalgela Maas, Elbaydong Gitalong, Elkmom Gaspasubda load, Marangalgiw, May madaalim, edray nga Sew. Katogubet sel spadela dabdebig Esebei, Mawadal Adisik Lihiga, Elmuray Adar Amay Elyayob, Mau Elbilrakum, Sena Asuma, Rablaira Ekalbay, Rangar Amay Elkmo, Mosubdar ngal May madaalim, edray nga Sewer Tial mo mungulbong alsil, Rakalista Esebei. Ablay Ray Melig, ng spadala ngel Simon Derbey, Madiringe el Pristina Bengol, Mosubdar ngal gamaradad, May madray nga Sew. Ang ramlunguy ang spadala ngir turong Chan Sugiyama, Mosubdar adad marangal garangir turong, May madaalim, edray nga Sew. Ang artmaw ang spadala ngir gabay Joshua Kumangay, Mosubdar ngalgela Skalsol Mat, Ramarao Mat Joseph Lee, Marangalgela mga isang gumangay, Ramasaye Ma Bradley gumangay, Maradad rangar kabay, May madaalim, edray nga Sew. Edirekal ngar along, ang spadala or ete, Matias Erbay, Maudal ad Lydia Allel, Elkmo, Ngaspasub, May madray nga Sew, Tel Gamaldile la Targid, Rakalista Esebei. Adirekal spadela dabdebig Esebei, Maudal adi Siklihiga, Amora Francisca Xavier, Malaura Yerego Miles, Elkmo Mosubdar adad marangal, May madaalim, edray nga Sew. Agik malay amarar adamam, Elmlodekal madungang clear, lengklam nga tela subdaw ul. Olangit mabol sa baiw, May madray nga Sew, Ersel maasangal sils. Ngkmal kloaser, mapolakal sa bamiw, Ngkmal diwngil basul, Didakalat karang lungu. Arubakal Dios, lolmol malobanged, Rabektal sils. Signed, Dabdebag Esebei. Subdrak maldile la Kalista Esebei. Tia subdrak maldi loltobdar ngaw masubda saka, Benjamin Iskawa, Cherwin Isida, Maanson Kaldung, Elkmo Atargi, Dengalge Rakalista Esebei, Elngalgelamle Espang Esebei Arbadul, Amlos Meersera Tuesday, April 14, 2026, Emlamotrok Lakmaldile Lalmaringira Sunday, May 3, 2026.
Akamaldi la di moringira funeral home al moswelba et tuav del mamalakra o lenger along. Makyolingi tarabek al adamamal nga raigal balu wal baldu koryo, maloyti ta al sanrir, may mada alim et kay nga sewer tialulbong al sil Surangel ngalged. Mangarar na gimsubdara naura hideos, madar nga smos makaryo watchi, makawal gayki iskawa marbebi rakaw, may mada kay nga sewer tial albul. Dave taro mamatsuda taro, mosubdara bebi rakamiw may mada kay nga sew. Ngart mau ay gimsubdara kawal arbadul ratabalak willard kumangay, mosubdara adad ratabalak may mada kay nga sew. Agidirek kalmusubdara kawal madarang Johannes Ting, mamosubdara ngalgar armal may mada kay nga sew. Ay raya gimsubdara kawal other day, dirat kalgang Eleanor ngiramatukra, madira oligong gegi uduy asanuma, mamosubdara adad marangal bem nga suma mertial albula. Agidirek kalmusubdara kawal ksaw Noah sa araymul, maodam ramle diray terir Nancy Mangloy, mamay mada kay nga sew. Orior ya tokubet sel subda loltobdra niya el masubda mau el bil hilek el morabilung may badulal mo mosubdra ngalgedra idid may mam nga suma mertial gamaldil agidirek el masubdra ngalgela niro baraw raoob mamosubdra bebi rakaw may madakay nga sew miyun sa gimsubdra ngalgrat awar rangalgela iblay raw el bil hilek iskawa mamasaye iskawa mosubdra rangal may madakay nga sew. Rangalgela Ebil, ra Roberta Borja, may madakay nga sew. Rangalgela Bilal, ra Frichinia Genya Mugay, Maydasil Mugay, Robert Mugay, Iris Mariur, Maloren Bandari, may madakay nga sew. Rangalgela Kaldung Ngiraluy, ra Juanita Kaldung Obiang, Maansan Kaldung, mosubdra bebi ragmiw may madakay nga sew. Dire kalmspadatri rangalgela Silas Kaldung, Rabun Silas, legislator Reinhardt Silas, may madakay nga sew. Rangalgela Tomigo Ngiraluy, Rakarsla, may gaw moodam rawili edakay nga sew. Rangalgela Siyang Saka, Rangirutoy Saka, Holanda Saka, Edward Saka, may gamiw maodamiw sa aduy Saka, Esuroy Herbert, madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar ka wal Koreang Clarence, Moltur gradalam may mga sukuma mertial albula. Rangalgalam lewel singeru ngiraluy, raomangar singeru, ngiramangyor singeru, mabilal singeru trolley, mosubdar bebi rakmiw may madakay nga sew. Rangalgala shiro ngiraluy, rachiva shiro, mosubdar bebi rakaw may madakay nga sew. Rangalgalam lewel isida tamakong, rakyomi maberimun, mosubdar bebi rakmiw may madakay nga sew. Agidirek kalol ngitar kawal kyomi maberimun, mamosubdara ngalgela agemi, marangalgela benita, may madakay nga sewer tial albul. Rangalgela isaw tamakong, Reynard isaw, Malori isaw, may madaalim mertial albul. Rangalgela ilab tamakong, kosebam tood, mangira kayo blilab, mosubdara bebi rakmi marangal, may madakay nga sewer tial albul. Rangalgela kameko, ra Francis Mayar, maobo Laurinda Mayar adatsi, mosubdra rangal may madakay nga sew. Agidirek kal mosubdra kawal, madra alilay Larry ngiramuay, may madakay nga sew. Rangalgelam lewel arbadul, radir mangyaw Yoko kabukol, mabenedikta kabukol, mosubdra bebi rakmiw may madakay nga sew tial albul. Rangalgelam le aspang le Esebei, Radha bdebig Esebei, maodam ra diram tawi al talat ka Esebei madrang ar, marbebi ragmiw, may madakay nga sewer tial maasang. Agidirek kalmasubdra, rangalgelam lewel Albert Amalay, raperli daklas, mapol ma-Albert, mamautakang may madakay nga sew. Balilyaw, yatukubet salsub, dalotob diniyaw el masubda saka, mau elbil ilek iskawa, el moraw alyaw, madilu, mamosubdar adad marbebi regid may madakay nga sew. Ngayaw reng spadlabe nito Thomas may madakay nga sew tial albula. Klamatela subdaw ul matirigel mlo dakal madungang clear adakal bol makita ng miw mautakang may madakay nga sew. Abolakal sa biiwal may didakalat karang lungu. Kompmal masulang ayarubak kal Dios lamakngal tangat tergid rokuy. Signed UL masubda si Saka. Subdra ko dal. Kaya subdra ko dal loltob niya adargroy
Postol Ramliga, iadribug Lucioni Isaal, ngas kasuk Abraham Ngiruyos, o bakalol Patros Basilio, ngira may udel Teo nged, mabenito Thomas alkmo, at targidra Kalista Esebei amlos meersera April 15, 2026, elmle ongede lurior, Wednesday. Akamaldi lamlamot rohokol morngira May 3, 2026, el Sunday. Ngadi mo mga maldira funeral home el Moswelba, 12 p.m. Etwab del Mora Olgul Cemetery, Rabalura Olle rangar along state el Momadakla. Magim subdra rogul admamel nga rababal dab, orior mayol dab, mamay madaalim edgay nga sew, edas mas maingal targid. Yakuk pola kal sabi iwal may, leng alsa nga malubeng se rawul, engidibo modengay edidagalat kal ngarang lungu. Magim subdar kami ul adamam raigal bek kalbalu. Mang ayang la wadal ad harumi inawo, Governor Richard Ngiraged, Mariki Ngiraged, mamo subdar adad marangal e may madaalim, edgay nga sewertial albula. Ngert mau, sakay ngir okbay, mo subdar arokuil adad marangal e may, madagay nga sewertial albula. Ngaram languy, Ro Betty Xano, Rongu Lara Brem, Rangalgelaw Aliay Toribyong, Rayoel Matyanson Toribyong, Marbebi Retir, Rangalgelario Rubiang, Ilong Olgril Uduy, Marangalgel, Ranguram Uang, William Ngiray Galaw, Marbebi Ringi, Rangalgela Balbul Takyosi, Abir Dialul, Marbebi Ringi, Marukwil Ngal Graselaw, Mamosub Dararokwil Adad Marangal, Emay Madray nga Sewertial Albul. Orior, Dirat Matpab Sadaria Fritz, Rangalgelam lengir dongol, ngariar or rum, rangalgela kasawa lakamay talong, rangalgelam lengiray galaw, teru talams, rangalgela barbarang yano talams, rangalgela asako nakata, ra Florentina, Natsue, Natsko ma ramas, Senator Hokons Baules, Senator Salvador Talams, Giretet Novert Yano, Roman Yano, Macrace Yano, Malame Ongino, Lina Ongino, Rose Masubda, Diretet Margar Napayama, Benito Tomas, Alvina Da Albay, Iadribu Lakioni Isaal, Joseph Isaal, Joyce Isaal Sali, Igalaw Ngiradongos, Regina Riz Chunewo, Ngira may udel tewong the Marbebi Ringi, Gloria Idasyar Marbebi Ringi, o baka mga lang Larins Ramaliga, Kostang Ramaliga, Ngitoob Ramaliga, Lisa Robert Ramaliga, Diana Smau, Istus Mau, Ngaskasuk Abraham Ngiruyos, Michael Ngiruyos, Oligong Dominic Sangbaw, Johannes Marar, Sanford Chuneosi, Maarvin Ringel. At tukubet selsub na moradil ruuldak oob ngiraged, madira karkur no nalui, mamosub darbebi ramiw e may madaalim e dagay nga sewertial albul. Adire kal tukubet selsub na moraw elbil Hilaria en Ichiro, elk mamosub dar adad marangal e may madagay nga sewertial albul. Adire kal tukubet selspadela adar karoy pastol ramlig, amora diram tawi el talat ke Esebei madrang el kmamosub dar adad marangal ke emay madaalim edgay nga sewertial albul. Balilyo dil u Rahel Ngiruyo su erbalaw, rangalgela umego Mariur, madra taubel Timothy Rul, Rebecca Ngiruyos, rungul Donald Harwo Marbebi Ringi, Sinton Sualablay, Delegate Ney Sualablay, Wadal Ab Rosalind Mresbang, Augustin Remort, Malaki Ngiradongos. Ngayaw u eramas madiramas, u ergamur madirgamur, Clara Michael, Talobad, Wadalad Yayago Rafael, Secundina Mereb, Maobad Mina Antonio, mamosub dararowil adad marangal emay madaalim edgay nga sewertial albul. At tukubet selspadel tial albul, alol tobder nga adargaroy postol ramlig, elmoray adribul kyoni saal, mamosub dararowil ngal nga mar adad rablay rang ribul, emay madaalim edgay nga sewertial gamaldil. Adirakal tukubet selspadel adargaroy postol ramlig, amoraw el masub da saka, mau elbil ilek iskawa, mamosub dararowil ngal gra taawar, emay madaalim edgay nga sewertial gamaldile la Kalista Esebei. Adirakal tukubet selspadel tial albul, alol tobder nga adargaroy postol ramlig,
el morat tulungal gramilong, el nga Senator Hocons Baules, Senator Salvador Talams, ngid etet Norbert Yano, Grace Yano, Maroman Yano, el momosub drarogwil adad marangalga, may madaalim edray nga severtial albula. Adire kaltogubet sil spedeltial albula, alortob nga adargoroy postol ramaliga, el mora obakal ol Patros Basilio, dil taab, el momosub drarogwil adad marangalga, may madaalim mertial albula. Adire kal spedeltial albula, alortob nga adargoroy pastol ramaliga, mangas kasuk Abraham Ngiruyos, el mora rogwil adrir, rakablil rakarkur, el nga tulungal gra omisaol, tulungal gra kabang, tulungal gra ngaskaraw, matulungal gra imangli, mamosub dra rogwil adad, may madaalim, edray nga sewertial gamaldil. Adire kal spedir tirga rubak, amorarngul rabarem, rangramlanguy mo mosub dra rogwil ngal gra selaw, may madray nga sewertial albula. Ar adama malmlodek al madungang clear, adek albol makita rendir. Akyolingit, mamgas pasub da roguy, may madaalim, edakay nga sertial mong mungulbong, al sungul ngigal targid ra Kalista Esebei, el guk mo adibus ra dalong led. Tial gamaldi, lamlamot turgo kol moringira May 3, 2026, el Sunday, el di moringira funeral home. Marubak kal Dios, bolam maknal tanga targid roguy. Signed, Adargoroy Postol Ramliga. Subdrak meldi ra Kalista Esebei. Tia subdrak meldi loltob dinya ramasong garay Mariur, where war Ramon Rabey, Spis Valentino ngirgiklang, kaltngul Rabey udu yumang, badul okadat itong, marabu Celestino Malsol, elkmo atargid ra Kalista Esebei, el ngalgelam ledir omrogong lu aliyay tema el Esebei, amlosme riabadanya lang aramorg, emlamot trongok lakameldile el moringira Sunday, el edel gabsingil ongay melbuil, Sunday May 3, 2026. El di mga meldira Palau Funeral Home and Chapel, rangat kibrayray, el mosuel be motuab del mora olenger along, el momadakla. Magimsub dararbek el adada marangal, garakablira dalgong, mamay madaalim, edray nga severtial albula. Magimsub dar adamam rapek kalbalu, maolenger along, egimsub dar hatsko sato marbebi rakaw, eriga Emmanuel marangalgem, diram tawi el talat kamadarang ar marbebi rakaw, sabrong al Raymond marbebi rakaw, Ruad Paulina Iskang marbebi rakaw, Maria Asuncion Lesel Oywil marbebi rakaw, Denisha Mariur Ubde marbebi rakaw, Adalbay Rabdul Baudista Sato, Maayat Temong, Direkal Musubdratet Sing It Sato, Sadawor Yung ma iadrading Abraham Osima, Mamosubdar Adad, Rablay Ur, Rangalgela Marao Taltoe. Ngaklaw ngarar, dagim subdar rangalgela Malsol, raoptuila Malsol, mosubdar bebi rakaw, ma Valentina edesom lamarngal, agi direkal musubdra hana ingais manahen, mamosubdar bebi rakaw, direkal musubdra Basilia tema elu erongos, direkal musubdra rangalgela sa eyang merilang, mamgas pasubde may madkay nga sewertial albul. Ngiwal nagim subdra harugo ngiramkati, Pablo Tomol, Delegate Elender Ngiramkati, Wanda N. Timarong, Linda N. Malaytaw, Valeria N. Talay. Malgeok, Ikuko Okotol, Mangarabay Boysek Talay, Mosubdar Adad Marangalga. Ng Esar, Kamarek Zacarias Siangaldeb, Dwayne Hideo, Dr. Che Lincoln, Dominic Tamarcel, Umi at Jeffrey Antol, Inaria Ngiraybay, Gracia Leonardo, Ertung Elisa Watanabe, Norma Etibir, Maemilda Adalbay. Agidirek kalmasubdrat ngasik Risong Saito, mamosubdar bebi rakaw marangalaka, edirek kalmasubdra obaram u Sydney A.H. marbebi rakaw. Iray agim subdrar lulga Ringang Mates, Puigaspi Sherman Daniel, Wadal Adra Asel, Takako Rulugda, Sheko Daniel, Paulinar Mangasaw, mamosubdra bekal adad marangalgrat, tulungalgra Asel. Agidirek kalmasubdra Ebil Rasmusong Marta Yaad, Madiremeu and Mary Adiao, mamosubdra adad, Rarangalgel Agitang, Marangalgel Adiraibu, Marangalgel Eungel, Marangalgel Omtilo. Agidirek kalmasubdra Ira Likasakas, mamosubdra adadra Ongalgra Igasakas.
Agidirek el mesub draya or the ort koil maebil rairik la sadaria adalbay mamosub drangalgela ngiroit marangalgela etumbelew marangalgela belelas marangalgela ngiraitpang orior wadal ad maura gordon siska sangbaw marangalgem raudu sangbaw senior mamaireng sangbaw marangalgelam le dirarur dilub rabay radirarur nglod rabay ngiraingas matarga ravernis rabay marbebi ragmiw marangalga rangalgela kuniko oigang marsil ramarta marsil marbebi rakaw ebil raroy sa mihaynat marcel kodeb marbebi rakaw ngalgela simako wali rasisinya uweda marbebi rakaw Mercy Mariur Bitlal marbebi rakaw Lili Oilo kaw marbebi rakaw Damiana en ngirat aboy marbebi rakaw Julia Oib marbebi rakaw Daria April Mateolol marbebi rakaw Ulang Dame marbebi rakaw Rangalgela beng the sawas Rawadal at Sandy sawas Lazarus Maramli Guel sawas marbebi rakamiw marangalga marangalgelamle wadal at margi mongami Ramadra Abab Dabdeb mongami Madorin en olngalel marbebi rakamiw marangalga Rangalgela mogirong osig rawili osig rangalgelayob ililaw ray other amay elyayob marbebi rakaw marangalga rangalgela ngir ora lililaw ratulig Alfonso Diaz makaray ngir ora ala marbebi rakamiw rangalgela rumong ililaw rardialul rumong marbebi rakaw rangalgelamda aldebelbot ralosaw odal makarla siyang sadang Maklen siyang, Maria Basilius Agitaya, Ngayaol Naruo, Humay Naruo, Merlin Basilius, Humay Basilius Isida, Clio Basilius, Susan Girausuy, Pascuana Blesa Marbebi Rakaw, Malik Siska Besong Kel, Marigo Thomas Marbebi Rakaw Marangal, Domin Mistru Tome Marbebi Rakaw, Benita Masubda, Oceana Ngulbay, Deborah Masubda, Ngiratnger Hiob Masubda, Matthew Masubda, April Masubda, Fred Sangbaw, Maumi Sangbaw, Maru Aliw, Sukurad Sabal, Marbebi Rakaw, Wilson Ngirausuy, Marbebi Rakaw, Saturnino Tewid, Marbebi Rakaw, Dennis Oilo, Kaw Maruul, Reynold Oilo, Maru Aliw, Jan Gabow, Felix Olgril Minor, Marbebi Rakaw, Rangalgela Olgril, Billy Naruo, Bruce Ngirgutling, Spis Cordon, Isao Sato, Yusim Sato, Valent Oigang, Jenkins Mariur, Denisio Mariur, Samuel Eldesel, Silverius Besong, Benito Tomas, Marbebi Rakaw Marangalga, Henry Velesa Maruelem, Agidirek Almasub, Rangalgela Rigirik Spis, Marangalgela the May, Meledang Tamol, Marangalgela Brel Maebil. Kamiul mlabas ang kliw, mosub darabebi rakamiw maradad, marangal nag-emay madagay nga sewer tiyal gamaldil. Tirgal adad al mlodeng al madungang klir tiyal subad, mosubes edibo modengay emay madakaswes, edagay nga sewer tiyal gamaldil. Tirgal adad al modeng al sabair al mortial gamaldil, asabair al ding maya ulong surir, el mamsara mga song garay mariur, malubeng uwadal ad maura kordon, kumpmal masulang, signed, Ramang song karay mariur. Subadra kamaldil. Tia subadra kamaldil lantob na ngay lapsis Ernest ngiras aduy, Erdoor Fernando Iyar, Adalbay el sunger dialul, Buikar door edirek iadra susong, William Der Hotel, el morarbek el adamamal mo, Kalista Esebei, el ngalgel adalad ramle dir ombrokong lu alyay, Temengil Esebei, amlos me ersera April 14, 2026, el mle Tuesday. Mabadingel ang galdi lang aramor, emlamot terkok lang maldile, el moringira May 3, 2026, el Sunday, el di moringira funeral home, el ngarangat kibrayray, emotuab drayatara swelba, el momdakra olay ngar along. Malwaisay agim subder tirgal adamam, rakabli la rabitang rang isaang, mablayras mga song, rakabli la ilokulsum, ray-ray, mga ramew. Marmo mededayas, lamay madaalim edkay nga sew. Mang ayang la rablay rang ardoko, agim subder ardoori simang, bandari, maebilong ngireng takawo, Maniro Bandari, mamosub dar adad marangal, emay madaalim, edkay nga sewer tiyal albula. Ole rangar along, yagim subadra ubday tino klolad, marangalgel,
agegrel ada marangalgel a osima marangalgel a saiske marangalgel a shiro matet sing it sato mamosubdra ngalgiu e may madaali mertial albula ngararda rablaira ngiptang agim subdra ngiraitpang selibio maebil rairung Elizabeth Cabrol mamosubdra adad e may madakay ngasew malgayo agim subdra ngalgelamle ebilgungi leidu berdial ra pastora Philip blanda blesam nirasibong erdial maugerdeu Patrick Telay marbebi ringi mamgaspasub de may madaalim edray nga sewertial albul ng esa rablaira taamel rangarwikl agim subdra ragasuk Terence Rulugda madalal ra wadal adra asel takago Rulugda mamosubdra ad e may madakay nga sew ablaira osay mangar masong agim subdra rangalgela marrao ra First Lady Damiana Yara ngirata aboet rangalgela Mariur Lomisang ra ramangsong garay Mariur marbebi ringi rangalgela Malsol ra Rabu Celestino Malsol marbebi ringi rangalgela Oilo ra Dennis Oilo Lily Oilo Vice Presidente Director Raul Arnold Oilo marbebi ragmiw mamay madaalim edkay nga sewertial albula ablay ram agim subdra ringang bil alul mamangatul hanenoreble mamosubdra adad marangal e may madaalim edkay nga sewertial albula blay rangar matarang agim subdra ililaw Aaron Basilius mamaasal ebil raklay Mitsko Walter marangalgela Basilius Gintaro mamosubdra rangal e may madakay nga sewertial albula aarwang agim subdra ngira arwang bili takamine mawadal ad Anita takaw marangalgelamle ngira arwang yugiwong hotel marangalgela landisang idiil marangalgela obasang mav rangalgela takadasang marangalgela bares odoryong mosubdra bekal adad marangalga marmededa se may madaalim edkay nga sewertial albula agidirek kalmasubdra rangalgela ngaswal rangalgela mimong marangalgela maet rawadal ad maura gordon may madakay nga sewed alim mertial albula Orior, ablay ray ngayaw, agim subdra rubas Gabriel, adalbay, maoob Rahel Beserak, mamosubdra adad marangalig e may madakay nga sewertial albula. Ang argaswal, rablay rangar malong, agim subdra oligong Dr. Stevenson Cuarte, mauwadalad Fidela Model, mamosubdra adad e may madakay nga sewertial albula. Ang atbang rablay etet, agim subdra rubiang Jerome Nabeyama, madirangal de lakorang ngirablaku, mamosubdra adad marangal, e may madaalim edkay nga sewertial albula. Ayray rablay rangaklaw, rakablil rabitang rang esang, mablay rasmosong rakablil ra elokolsum, mangarmeo rayray, agim subdra rangalgela temailu erongos, rangalgelam ler door, eungel baab, rangalgelam ler door odal, rangalgelam le lilaw Temengil, rangalgelam le erdasabal olgarila minor, rangalgelam le ebil kitang irasa aduy, rangalgelam le mga tulibu amrey, rangalgelam le ebil omtilo ngiralmaw, rangalgelam le ebil etumay rungulbay, marangalgelam le lapsis adalu le eungel. Ngas pasubda roguy e may madal mga trira rangalgela dalad ramle diro omrokong lu aliyay temail Esebei, edakay nga sewertia lulbong rangal targid rakalista Esebei. Kadamre nga sulira roguy dakaw adra kabli lamatulungal ga raungil lomalkiw mangal sumiw. Kompmal masulang ay rubakal Dios lolumol malamakal tangat targid roguy. Signed Buikr Door i adra susong William Der Hotel. Subdra kodal. Ti osisiul subdra kodal lulultob niya tet sing it sato badul o kadat itong ramasengal isawo sato ubday Valentino Clolad i adra ro garay Mariur dabdebg Esebei Samuel Eldesel i adra ding Abraham Osima maayet temong mamiseral malayong el masubdra adra blayur rakamaldile la Kalista Esebei. Abadingel ang galmaa sa nga ramor e motor kaklang kakamaldile lalmoringira Sunday el edel gabsingila ongay melbuil. Sunday, May 3, 2026. El di mga maldira funeral home el Moswell e Moraged. Mang ayang ling spadala o Bilba al Mary Osima, Virginia Kerelad, Makabasul Kerelad.
A ollay mangar along ang spadala Erika Emmanuel, rangalgelam le badul sato ramokta, el ngarnyatet sing it sa sato, hatsko sato, mosubdar adad marangalga. Rangalgelam le erongos ewatala, ngirong wikla, raruad Paulinas kang marbebiringi. Rangalgela limay mis, ra Asuncion el desel marbebiringi. Rangalgela taboy ta diagalmav, ra sabrong malayong marbebirakaw. Rangalgela balbulta ngilaylab, rafuana bauloong, marut kibons, mosubdar bebirakaw e may madakay ngasew. Padulra elkang, Wilhelm Ramokta, rangalgela Shiro Badul, rangalgela Klol Al Badul, rangalgela Ubaday Badul, rangalgela Osima Badul, rangalgela Korang Riyungla, marangalgela Ilangay Miguel, rangalgela Gerel Ad, marangalgera sa Ersay, mamgas pasub de may madakay ngasew. Senator mga song karay Mariur, madenisya Mariur Ubaday, mamosubdara rangal e may madali madakay ngasew. Ang rar deng spadla ngiraroy sa Felix Gibb, mosubdrar ad marangal nga e may madaalim. Arabu Celestino Malsol, mosubdrar ad marangal ga. Agi direkal mosubdra Valentina edasomla, Machesi edasomla. Direkal spadla Andrew Shiro, mambiako Andrew, mamgas pasubdal bekal ad e may madakay nga sew. Ngiwaling spadla Cecilia o Ueda, Sandra Tulmaw, maelender ngiramati, mosubdrar ad marangal ga. Amalgayog ang spadla Valeria Ramoko Jacinto, Ikuko Okotol, Klebas Siangaldev, mamgas pasubde may madakay nga sew. Ang esar ang spadla ramang song garay Mariur, maodal ad maura kordon, mamosubdrar adad marangal ga, e may madaalim edakay nga sew tialulbong al sangulak ngal targid ra Kalista Esebei. Ayra ang spadla Spis Valentino ngirgiklang, mamosubdar adad marangal gara asel, e may madaalim mertialulubong al sangulak targid ra Kalista Esebei. Tukubet sa spadam, amorar ngalgela igasakas mamgas pasubdar rokuy e may mamngasumam. Ang ramlunguy ang spadla Sebastian Shiro, makabukol al desel. Angat pa ng spadla Rideb o kada ti itong, Marta ti itong kasuma, Yugo ti itong Lawrence, Jameson ti itong, Jan ti itong, Maubaday Valentino yaad, mamosubdar adad marangal ga may madakay nga sew. A oryor ang spadla diramtawi el talat ka Esebei madrang ar, mamosubdar adad marangal ga. Agidirek el masubdra former Vice President Udu Senior, mamosubdar adad marangal ga. Agidirek el masubdra ngalgelam le badul sator mokta, raram aseng le isawo sato, Yusim Sato, Mercedes Sato, Delfina Ramangsaw, Odelafi Sato Mayar, Bridget Adachi Marbo, Lucy Marar, Selma Fukuichi, Travis Augusta, Kateri Faustino, Tony Lilaw, Myers Tiitong, Sally Tiitong Sualablay, Wanda Tiitong Ramaliga, Nadia Tiitong Benhart, Mased Ais Tiitong. Mga spasub del beklaad e may madakay nga sew. Ablilyo ang spadla itasyar Lester ngiramaged. Ang ayaw ang spadla rukubay legang itz. Ang klamatela subdawul malsugum lodekal madungang klem, elakbol makitarngum e may madaalim edakay nga sew tialmong mungulbong lal sungul ngikal targid. Kung malmasulang, Dios lamakal tanga targid rokuy. O sisil subdra kamaldi lalol tobdar niya o bakarusong teruwo chokay, uloong Antonio yaad, Dabdebag Esebei, o baka yabu Lorenzo Ngiramulaw, Marb Orcasad, Laurentino Loong, El Masubdar Adrir, Marbebi Retir, Raigal Belu. Magim subdar ngalge laloy, marangalge lauldegala, rangalge lamle dalalabulay Kyoko Hotel, rangalge la Sintiang Higa, rangalge lamle o baka yabu Midar o Alang, rangalge lamle Ruad Raibetey, Ubad Ngiramulaw, rangalge lamle dalalabulay Waisa Ngira Itey, rangalge lamle dalalabulay Oyaol Taima, rangalge lamle dalalabulay Tabidoy Iwotoong, rangalge la Migaw Obalang, rangalge la Sigebert Obalang, rangalge lamle Diray Tadir Koy Uloong, rangalge la Emre Borja, rangalge la Malil Tarimir, rangalge la Ngirawgal Takawo Obakatang, marangalge lamle Wodal Adra Natibang, Ngirur Haruwo, marangalgela Hiroshi o Bokatang, marangalgela Sakay o Bokatang, ngas pasub del beklaad e may madaalim edgay nga sew. Magidirek kal masub drar adamam raigal balu. Ng ayangala, wadalad harumi inawo,
ulongong Antonio Yaad, Kalista Mogisang, Mabaab Hens Tagawo, Ilia Kalspadela Obakarusong, Amasubadra Obakaralaw Stephen Mogisang, Maudal Adil Ur Jose. Olay, Rangalgelamle Erongos Ewatala, Ngirong Wikla, Rangalgelamle Badul Sator Morta, Rangalgela Olsudong Oigang, Mahelen Moros. Ngar along agim subadra Rangalgray May, Rangalgela Dilu Nancy Rungula, Rangalgela Rungul Obakatang, Rangalgela Baltaw Obakatang, Rangalgela Mateo Lool Obakatang, Rangalgela Buy Kadil Obakatang, Marbebi Retir, Marangalgelamle Adalbay Raywang, Niray Lilda, Ngaspasub de May Madaalim, Edray Ngasewer Tial Albul. Ngararda, Rangalgelabos Ablaluk, Matob the Saigamal, Miyako Andrew, Basilia Temail, Machini Ramota. Ngartmau, Ongeti Radni Esebei, Musubdar Bebi Rakaw. Marangalgela di Ramay Kumangay, Ramasaya Kumangay, Musubdar Bebi Rakaw, Marada Marangalga. Ngatpang, Rangalgela Dalmalay Tiitong, Marangalgela Karngel, Alabda. Ngaramlangoy, Ngirasibong Lakyus Malsol, Ngiraklang Chance Kabong, Musubdar Adad, Ma Emilia Aira Aged, Mamosubdar Adad Marangalga, Ma Abigail Esebei Wasisang, Iray, Talat Kakadoy Radni, Chinadi Borja, Ma Maylin M. Villanueva. Orior, Diramtawi, Talat Kai Madrang R, Marbebi Retir, Erina Talmatang, Marciana Talmatang, Marbebi Retir, Obakaramisong, Valent Oigang, Dr. Anchela Marcil, Sukurat Sabal, Iterir Sabal, Marbebi Retir, Esebei Rakadung Edwin Chokay, Marbebi Ringi, Ibadul Rabarak, Florencio Yamada, Marbebi Retir, Ma Anchi Oisawang, Marbebi Ringi. Signed, Obakarusong Teruo Chokay. Tial subdel mulla rengstringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul topdringi e haraorngi, koh mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. WWFM is owned and operated by Diaz Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 megahertz and 89.5 megahertz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Diaz Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi, Sine. What do you mean, oi, Sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number one. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number one. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number one. Looking for Palauan oldies or American oldies or latest music? WWFM Music Store is open to serve you.
You can now make your own personalized CD or download music to your iPod, MP3 player, USB, and cell phone. WWFM Music Store is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. Call 488-5771 for more information. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. From the Middle East to Capitol Hill, I'm Lisa Brady. Fox News. Tension over the conflict with Iran as the Joint Chiefs Chairman and War Secretary Pete Hegseth defend the Pentagon's $1.5 trillion budget request for next year. That is $500 billion higher than the request for last year, a record high. Fox's Jennifer Griffin on the Hill. The hearing quickly devolved into mudslinging. Democratic lawmakers continued to press Secretary Hegseth on the cost of the Iran war. His response, what is the cost of Iran having a nuclear weapon? You're going to lecture this administration about the economy? You know what is upsetting? Incredible. You didn't even do the analysis on how much it's costing the American people. It's one thing if you said, okay, it costs the American people $5,000, but we think it's worth it. California Democratic Congressman Ro Khanna accusing the administration of incompetence. One Pentagon official estimates the cost of Operation Epic Fury so far is $25 billion. President Trump says Iran's economy is dead, and he's not setting a timeline for the U.S. blockade aimed at forcing the regime to make a deal that includes its nuclear program. The president says he has a good long call today with Russia's President Putin, mainly about Ukraine. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce something having to do with it. Also offering renewed hope for a solution a day after Britain's King Charles urged unyielding resolve for Ukraine's defense during a speech to Congress. A Supreme Court decision could open the door to more redistricting. The 6-3 ruling strikes down a majority black congressional district in Louisiana as unconstitutional, relying too heavily on race. But a liberal dissent argues this weakens a landmark civil rights law. They think it's actually going to be very grave. They say it's dire. It's going to lead to less minority representation in government positions. So we'll have to see how it plays out. But this was a biggie when you look at all of these redistricting fights and the potential impact on the midterms. Fox's Shannon Bream. America is listening to Fox News. In one of Canada's worst mass shootings, victims' families are taking OpenAI to court in California. 18-year-old Jesse Van Rootselaar, who was previously detained under Canada's Mental Health Act and who identified as transgender, is accused of killing 2 family members and 6 others inside their former school in Tumbler Ridge, British Columbia, before committing suicide February 10th. Victims' families now suing California-based OpenAI, saying its employees implored the company to notify police in Canada based on the shooter's banned ChatGPT account. OpenAI responding, saying it's since made improvements and that it has a zero-tolerance policy for using its tools for violence. Fox's Jeff Manasso. OpenAI co-founder Elon Musk testifying for a second day in his lawsuit against fellow co-founder Sam Altman, who's now the CEO and accused of failing to keep the company as a nonprofit. Musk and Altman built the company on the notion that they wanted to share their technology as open source software with other companies. And Musk says his investment was not used as intended. Fox Business's Kelly Saberi. OpenAI says Musk invested much less than promised and wanted to be CEO. A country star is set to hit the road. Casey Musgraves is kicking off her summer tour in support of her latest album, Middle of Nowhere, on her birthday. The tour launches August 21st, her 38th birthday, at the United Center in Chicago. She'll make stops in Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Nashville, Austin, and more. General ticket sales begin Friday, May 8th. Musgraves is set to release her 6th studio album on Friday. The project will feature the singles Dry Spell and Middle of Nowhere, as well as collaborations with Gregory Alan Isikoff, Billy Strings, Miranda Lambert, and Willie Nelson. Fox's Michelle Polino. A mixed finish on Wall Street, the Dow dropping 280. I'm Lisa Brady. Fox News.